Talafalava malo le soifua usi mai le whaafonga I talafou ale Radio Samoa. Ua whiriwhiria nei le presidente o Farani o Emmanuel Macron, le minista o le puipuinga le atunu o Sebastian Lecornu e whaima pale mio le atunu. Ma watu inatu i eile matafa iau le tau mawhaia sa iri se marienga e mawhaia na tasi i eile pale mene ua whiwaiwai ai nei i mawhapasia le talafa atatau le tupe rua a whelua ono. O le amatanga mai o le vaiaso wa whairoi ripote le CNN o le pare mia sa iai o François Bayrou na tuina anela na whaamawaenga matari eina e Macron. Whai mai ripoti na whaamarusia le alu ese ai whato a iwa maasina talo na tura I mai le tofi ma fua ona le le mawhaio na ia kiriwa ina o folfolanga sa whaia ai mai se lava whatatau le tamau aingo le tunu. Au le whaatinoina le pālota le whaatuatuaina I le pāre mia lea, sa ia whaeroa I le pāre mene, o le avese o ia o le a le mawai se tali o wha le tonu, o lo whea ngai ma le atunu. Mō le pāre mia fau la, o whea ngai nei ma le lui tau, e tau mawhai ei se tali mō whaafitau li tau tupe le atunu, ai mai se o le tari atu I le telo le mausoro te e whaia mai whaasanga I le mano. Ua whaelo mai le whale pae li pote le 9 News o le oswa inga Israelu I a kata le asa taula I taitai o le Hamas o se tūlanga le manuia ma lo upu ia fo I se taitai o le larolangi a meise o le whaia o sea oso whainga I se tasi o atunu o lo o au fia le au mediators po I la tau o lo tau mo whaia se whire mu mo le vevesi I casa. Whai mai le ripoti o ni nei tū la talo na mai a le oswa inga lea na fola ai le pare mio Israelu o Netanyahu wa tali ei nei Israelu se fuafuanga mai a Amerika e tau fia I le bevesi ma whae doa ai o le oswa inga lea na whaia wa ono vave wha amuta ai ma le taua. O ata mai le ofisa whaasara lawa le Al Jazeera o lo maua le rei le oswa inga o le whale lea sa iei tonu taitai o le Hamas I Doha ma ua whae doa I se pepa o whamatalanga mai le Hamas e le iei stasi o ana taitai na awhia I le oswa inga lea se I wanga na isi sui na whasioti ai. O katale isi atunu o lo tau mawhaia se whire mō Gaza ma o lo so tai fo I ma Amerika ma Israelu ai whaapea fo I ma le Hamas. O le palemia o Nepal o KB Sharma, Oli, ua whaamawai mai lona tō whinga I le o ngā tonu le mauvevesi wa tūra I mai le atunu. Ua whairoa le BBC le whaatupla I o le ita o tangata ono le mariri o le au solo te te sa wha leo langona e te te atu I whainga le sa o I le atunu, le au te te ia sa wha tau tutu ma leo le amatanga o le vaiasa nei. Lo whairoa le BBC na susunu e tangata le whare o le palemene o le atunu I le laumua o Kathmandu, ma oso whaia fo I whale o le malo ma whale o nisi o taitai o le atunu. E to otolu isi tangata ua wha amawina, maari riu I rea sora nafi a iwa se laupango tāna sōsora e se mai se whale pui pui I rei tu isi sifo Nepal. O solo te te na mafuana o le whaasaina o le whaonga o le social media, le ana wa aia le to atele o tangata na whaelo aile le fia. O se whaaringa mai le taitai au le amia le atunu o ta wai a whai a whaawau pia solo te te nei, ma le whaaleanga ina o mea, o wa wa ailoa I le wha o fia ane o le amia le tunu e wha tontonu wai le tūlanga. Le la wa laa ese le palemia mai lona tōwhinga ai le mai loa po ai o le ata I taia le tunu mo le teminei. Mai tonga o le aso tolu se fulu a Novema le ua whaatūlanga e whai ai fo I le pālota lea malo mo le whaatatuina o sui I le palemene le tunu. O le o loo whaululu iai whai ngā pālota le atunu o Peter Vuki na ia whaamaoni ane le Radio New Zealand o loo whaatari la lato ofisa mo le polo inga o le whai ngā pālota mai le tupu o tupo le ono. O loo ua whaatulanga le aso valu ma le iwa o ke topa o te tau na whaatatu wai swafa o sui tau wā ma o le pālota talua ia tonga na whai le aso se fulu valu Novema lua a whelua tasi. E se fulu fitu sui e whiriwhiria mai le pālota, ma le toa iwa e whaatu mai le ai ngā tupu, a toa i eisu e 2 o le Legislative Assembly. O le temine iwa a matawhai ngā campaigns I motu umo le malo, ma o le palemia o lo iei nei, o Dr. Aisake Valu Eke, whapea fo I le sa ave mua ma palemia o sia o siso valeni, o le a tamo mo e uma I le a whai ngā pālota. Ma le tana muri mai fiti, o le fuafuanga le whainga malo fiti e whaatu se embassy po so lato ofisa I Israelu, ua sau noa le pāne mio le atunu o le whai unga ua whaia le malo, ai le o se whai unga whale lotu. E te le whai tionga ua nga I le folfolanga le ale malo fiti e whaatuina se ofisa le malo I Jerusalema.
O le sfaile la taluai sa whaamaonia nei e le malo o le pale mia City Veni Rampuka o le ata ita ia se au malanga alo ia Israelu le aso se fulfito le masina nei lava. Ma ua ta ue Rampuka o le amalanga le a whaalau tele ai nisi o mana onga o iai o fiti i le a whaai tū. E ui o lo wha leo atu iai le fia o nisi o whaala puputonga tū maoti ma le tua ngai a fiti. Wai mai Rampuka o fiti o se sui o malo o whaatasi ai whapena foi ma Israelu. Mai whaatu foi o lātou o fisa i so se no fuanga lava e tadia i nai lātou ma o le whiriwhiringa ua whaia o le whiriwhiringa le malo ai le o se whai unga ua whaia e se ekalesia. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. I feel our so sad. Omega ka, the knowing Omega ka, sabaleta umofie. Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka. Malole Casey Omega ka. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID fluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alo fai la Samoa Matalasi O aolelea fa solo Poia o la paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa a pe fea na ngalo atu o ea imita Samoa o le penina o le vasa pasifika Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo lo fai la Samoa Matalasi Rangi mai se matangi E momoli atu ai Oh lo fai la Samoa Matalasi
Ia, talofa lava le pa ia mawanunga o le whaafonga tāpua ia lea tunu. Ia maise fo i o lau sila mai moa i le nei fo i aso fo. Ua fo ia lea tua i lau tau soifua. Ia, ma se malosi fo i o le au de nei. O leo ua tātou toe wheilua i ai male fiwhia. Ia, male whaanga e tia fo i luma o le tua. Ia, ai le o anga le lei pēa lo tātou matai siri i le langi. I lautou soifua tutua le soifua ngalue ma le soifua au auna. Mai le tai au ina ua ngā e fo i le la ma lausu le atinu. I ona tiute mo na Faiva masani. Ma lo le soifua manuia, a lo fo i le langi matafi ma lo le folau. I langi ma le wha moe sa manuia. Ngā luenga sa whea ngai ma le tātou atinu. Ia mai se fo i o lea ua tū le lata i le manapa o ngā luenga. Ia mai se fo i o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Po whea lava la lea tunu olo e whaafonga ma e mai mua mai ai. Sa o wha la lei lea tua i lo wanga le lei. Ia, ma lo wa lofa. O lo muri tai pēra i a Samoa. Ia, ai mai se fo i. Ia le tūlanga. O a tina e o tiute ma Faiva. Faiva lo ngā tai whale. Ia wha pēra fo i Faiva. O le vātea tea. Ia ma Faiva e ngau ai le vau. Faiva e whaatino i le tua sivi, sa o le tua whaafetai. Wheloa i fo i malau lua whasina whai ma le atunu e le nei fo i aso lule o ngā totonu nga le mua le vai aso. Ia, whaafetai i le atua. Whaatalofa ma whaatulau fo i le pa ia mawalunga o le tawhatonu ma le whanonofo o Samoa i o na tulanga whalupe. O pa ia mamalu wha le anganu, pa ia fo i mamalu wha le atua. Ia, ai moise. Ia, opa ia fo i wha le malo. Ia, ta oto atu, i sā ma whainga o Samoa. Ia, ai moise fo i pai sino leo whainga luenga. Olo ua whai ma navatau, ia, ai moise fo i, ia, o le whatu ainga tausile na hatu mō mapule. Ia, whatalofa fo i, le pa ia maulunga o tamamti nā mātua o le atunu, tua sinsina. Ia wha moe o lo manuia oe, ta awi le lei fo i le tino, e tu sai ma le tūlanga o le mālulu peo le tau i au kilani ma ni usile nei, ma so se vaenga lava o Aotearoa nei. O no sai, toi titi lava, toi titi lava o fo i le taimi. Ia e sulu ai le la, ia ma le awha pena fo i o na mātango fie, ia le tau mawhana whana. O leo o tātou se e mai a se tema. O ke topa, whai unga o ke topa, ua a mata o la mawhana whana i tātou. Ia, wha a wau le whatalofa, ma le ofo alofa i le atunu i se teimi o mua. Ia, ona ua tuli tamo e le tātou teimi. O leo ua whatasi mai i a leisi fo i fofonga o le tātou polakalame nei, whale tua ia e mele palamo. O le nganga fifia ma le nganga whaftai. Ia, o tātou e wheiloa i e fo i malau o fionga le whaletua e mele, whatalo whatu ma le nganga whalalo, whamalo fo i le whalau, malo le ngā lue. I le nei aso, ia, me se fo i aso ia, sa tā le wheiloa i ai. Ia ma le whai unga le vai aso, malo se fua fio maia i le tāporo kalame, malu i whale. Ia, whatalo whatu whailo o fionga sa vea, ia, malo fo i soi fua manuia. Ma nei la ula fala ma nei le vai asto nai soi fu manuia lava la fionga. Ia, whaftai ua lo fai mauale nganga fia. Fai me fia. E manuia me oma. Ai fai me whaali i doa. Ia, ua pei fo lele e wala watul to ina malo matua ai kaku mai vai pe au ngatai alu asuli pu vai po se me whapena. Ai e te ula e mele. O le mea sili o na fia ma whaanga e ti ai lo uanganga o te tonu fo i sa e nofo ma mafo fau ma mafa i ai. I nai vai aso watona i atu se i o ina whaitau aso whaitau i tū la. Ua mahe ale feelinga le tātou atanu. Ia ai pe i lava tasi le vaenga sa sili o na ma mafa fo i a te au. Ona o le tau ma whai e wha malama, ana watau a lea pati ma lea pati, ina ia manino malama Samoa. I le ngata i Samoa lo lalam papa au awa o le toa tele i e mai mua mai. I le tāpolo kalame, i le ngata i le asoluru. Ia whapena fo isi polo kalame ma le astonai. Lea la ua umale feeling, ia ua toa maali e fo i lo umafo fau.
Ia mapei o se niufi fo lele tutupu a o sisi vaenga. O se avenga mamafa ua masi e se atu. Ua saunoa Samoa. Ia saulelei alau saunoanga li I tawea. Ile nei a fiafi e fia fo ile loto vai atu a mata ona manino mai le mata o le vai. Pesa o ele whaupunga nge ke ose se aku se Le ai, o mele sa faisanga e pue la uri le vai ale la ua mangingo a mangingo le kriminge. Le wa mata ona ata mai se mea mana ia mo stato wa tunu I Samoa ia mo ia fo I le tātou tene nofo ia tunu I whafo ia pei lava este ava pe atu vai Samoa. Moni ya. E la ngona lava o I le nuu na ta whana wai ia. Saulele ia lau saunoanga pe o le vevesi lava ilea nai. Ia vai aso o tona yasu a pe o le ua mana ia o ai atu a ua maua mai ni tala fia. Na lia lava. Io e. Awa. Whalongo longo I la tau a mantua fo I o le tātou moi miti ngā a whapeo malanga mai the diaspora of our people traveling from abroad. Ia, o mena o mai e whai, na ta whaalonga I asu o le whaongo tamaiti. Sa ili ni ngā ruenga mani lumanai. Ia, ma whapena fo I o na mapu I se maota o se whale. A wai pei o se mea matautia le nā moi miti ngā pe a mai se ainga e alu tausanga a o iai se whale mapu iai. O le ainga mō mualane nā, e ngā solo umamai iai o tātou tangata I Samoa. O leo o tū le peis, o I fo I la, tapu vai tasi uma iai o tātou ainga I Samoa. I ona ta I tasi ala ia lea, malu atu le tangata, ma suela na teine, suela to lua le teine, ma whailo la ainga, o I na whaavai atu wai. Ia, sa leila wala saunoanga wa pe o tātou umalava na iai lava le tangata o le ainga na mō mai New Zealand nei. Ia, sa oila saunoanga ia na whai mai umale o tātou pe se e whaatau no umai ai pe ia a maua lava se whale o se ainga ia pe wa tau mautu fo ina ia na a mata I leo nā tina ai si vaenga ese o le ainga ia e sa ole ia le tāua I o lea tūlanga. Ai o fo I la ina ua whamnio ina oe o mola ngā luenga. E whai ai I lau whapoiponga malua olo malau te olua. E le ma whai na ngalo le whale lea na o tau nu mua mai a iai. Mai na wha mautu mai iai. E o mo mai, whanau mai whanau. Ia, o lango nalna e tasi a family home. It's a home where everybody feels safe at. And it was the first ever place. Mo I tātou umalawa. Pētu ei fo I awa o le pei o le tala angal nā le o tātala no nei, ma tala I tua, ia le amatanga o le soifuanga o Samoa I le awhio mai, ia o le ngā whale, wa tele I o me palua I ngā, kau ke fusua I ngā, kau ke misa I ngā, ka ei ma le anga uma so le whangua le whale. E wha amatala isi tala muri ane, I le teimi na ua manuia le ai ngol tangata walu fo ina ia e whape ele ngalu al whale sko inga masilo makua ngā kako o mai umai ai ma kako fusu anga e whai e inga ma lau ngā kala o mea le ai E sa le ia le nā sauno anga pe ia na sauno umai fo ita ia nei New Zealand ia na wha mautu lava I le whale o se o ankole I ranui ia e sa le lava pe o mai uma lava ia tangata ia na wha solo mai le o isi vai nga umalava ia pe kai ko kolu le potu mo e tasi ia la o la fa o mi ai lava ia ona ole sue ina lava o se lumana ia ke se ole mele mana ia le ta por kalame ona ole tiro pe fa fe ona tina e o tata wainga from the base of pe fa fe ona so soni ia mo se tata fale mautu ia wa fo isi au nga tupulanga le la fai mai so they will now have a base o mai fo ila tona ona atina e fo ile o la tulu manai malia lava o le numero nai lunga ina ale fletua ia e mele ia e mawhai ona e tilo e ma vane lau peni ma lau pepa e tusi ai I lalo e umatu le ma whatalanoanga ia ae wala au ia e mawhai ia ina wha lau tele ia isi vaenga ia e mawhai ona o lua talanoa ai o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia, lelei,
A whai o le whale leo te nofo ai nei o le whale whatau leo o leo te iai a o lea e tu mau i le fixed at a higher rate o le interest rate. E ma whai o na tātou toe li liu and take advantage of any lower rates that is available. Mana ia le fasili ona o le vaitau lenei. O le tusa o forecast le wanga ia popoto e whaia forecast ma mea whapena I le alualuanga I lumo interest rates. O le forecast o lea lava e iei le si opportunity e pa ua I lalo rates. So they have shifted a long way further down from the last 12 months. So o le tūlanga la le whio lola lava le te lo tangata I la tō whale o lai fix le teimi nei. O le tā fasili la pe worth pe pe mawhaiona tilo e break le tato fixed rates la iai and take advantage of low rates. Yes, e mawhaiona tilo iai. Ai ole mea tā ua lava. Ia e mawhaiona whai e mātou as mortgage brokers. E mawhaiona mātou tilo po lea le tau po lea. What is the cost? O la break ona iai lava le cost. What is the cost to break ai low fixed rates la iai? Aona mātou tā ngofi leo work out po lea le savings. Pe a whape o lela so e refix lo mo kesi at a lower rate. Yo na watu leo o numera I e whaiesa tato filifilinga. Is it worth? Wa a whape umai se whase ta inga ili mawhi break ai lo fixed rate le yere te minei. Ai so e refix la le tato mo kesi uma e na o le whaafe le tato savings of interest within the period le tilo ai. Yo luna winga ele worth e mo ia lei pa ule le interest rate but o so sa tawi e tau na fa yele feeling so I want e vave but let's have a look at the overall costs pe matai e yeso na benefits mo tato. So yes, you can look at breaking it but ole me mo mola ve tau na fai fatala nolo mortgage broker. If you don't have one, I'm more than happy to have a look for you. Nila. Yo na tilo le pe worthwhile pe le ai. Malo, tāua tele vai le numeral na le telefoni wai tō tele tātou. Ia mai pālangi kope kākou ai tātou tele malama I le ngangana. Ai maise terminologies e whaonga e real estate. Ia mai lātou e whaia le nei ngā ruenga malei o nanga. Awha pēa o leila mo kesi o lea le tāua pe tutongi tai vai aso, tai lua vai aso, tai le masina. O lea so na benefiti a o lea lona ese senga. Ta ua te lele fasili ona o te lori te lo te inele o ele o mawhaiona manino leipe o fasili fo ele mamalu le tunu. O le ale ese senga. Obviously, a whape mawhaiona peilo mo kesi ta iwa yaso, pe ta ilua wa yaso. O lona benefiti ona a whape o lela wama a sirisile le tato pe meni lai tutongi. Part of your payments e alu towards the principal po le tupelena no mai. Part of it would be going towards interest. A whabela e tutongi le tato mo kesi iwa yaso umalava. It means o le tato principal po le tupelena no mai is going down every week. And mantua for your interest like accrue le bank. It's calculated on your balance. So a whabela o le reduce le tato mo kesi every week or every fortnightly, o luna winga over the term of le kako kesi, you are saving a lot more interest. O lai vave, excuse me, o lai vave ona reduce mai lalo le reduce o le principal le na baro mai tato, so le whapopo unga e benefiti ele leile benefiti o lo, if you can pay weekly or fortnightly, and that's more beneficial for you on a reduce your principal quicker to a fellow interest over the term of your loan. Au isi vaenga ona because they get paid monthly. Yeah, if I know mo lato le budget on a monthly basis. Mana ia, ai whawhela ona whiutanga I volele ina ia reduce le mo kesi a vave. Mana ia te lele fsile peila o le o tūlanga le awha pēr o lai e mawhaiona e peina o se whaata inga o lesi strategy po lesi option e mawhaiona tilo ia if you can half lo pay mingi monthly. If your monthly repayment langa mai le bank is pe lima afe. If you just half the repayment langa
and pay le amount nga le lua ma le 2.5 every 2 weeks. You will find you are saving a lot more interest. Once again, you are reducing your principal a lot quicker. The rates lenga wa afa be work outlet to repayment on a true fortnightly basis, you will find it's less than 2.5. Alpha bear whatever the repayment is monthly, just half that and pay that amount every 2 weeks. So let's see awalana e mafayona on a tilo yai. Another thing is what we can usually afford maybe $50 a week. Mata le mu afa pe mafayona increase lo pe many, even $25 a week. Ta lo suli le vayaso increase sa ilunga tato pe many. You will find there's a lot of savings of interest over the total term o le tato mo kesi. Again, I reduce le tato principal a lot quicker. Onai awala faingofia e mafayona tilo ya inisi awala e mafayona na faala ititi ma le tato mo kesi a lot quicker. Afa perla o lo fale has a le ila loan le na fainei has a low equity margin. Le fa popo fo ilunga le current interest rate le fa ngal temine. Le la o le temi to ilo e fo ile. It's due for renewal. Beto fa fo. How can I get a lower rate at that time? Yeah, man, I tell you, silly less of it. On se fata inga fa pena fata ulo mo last year, and you had less than 20% deposit. You're no olana fa popo ye le bank le low equity margin. Or lela la due low interest rate ne se fata inga po o kitopa. So ole mela fa yamato as mortgage brokers, we will have a look po le value o low fale lo ye le market le temine against low amount le o le mo kesi. Afa bear workouts based on the value. Malo mo kesi la yai o lawa I lalo I fo le valu se fulu pasene le taso mo kesi. You've got now a 20% equity. E mawhaiona avele tau sanga le bank to remove the low equity margin. Ona mawhaile ona offer mai ia special rates mo tato. Ai afa bear whaiatu lava le taso value le fale. We have a look on CoreLogic or Velocity le whaongai matoma banks. Or again, I'll have a look at the value, polale value, against le taso mo kesi po le paleni la tutoe. Afa pe whaiatu lava le ratio o lai lunga atu le valu 0%. I le taso mo kesi against the value le fale. I luna winga, the low equity margin will still remain. But ole le lei, ono lewa I lalo le base rates, the rates are lower, which means e mo ia o la lai whaapopo I pe ale low equity margin. I ole ama ulalo than the rates limit stongi tato the last year. So the low equity margin will still remain pe ole overall borrowing against ile value le fale le tsemine o lai lunga atu lava le valu 0%. But if below 80%, then the low equity margin will now can be removed. Okay. Now, afa pela o tausanga umalava o le ale ta o le renewal ma le toe asi ai every 12 months. Is it a healthy practice for people? Mana ia tele le silile, it is a very good practice it's every year while kako insurance we review every year. O me umalava fa I think it's a healthy habit e mawhaiuna ona whamanatu. So I try to do that with my clients. Fo inga le tau mawhai te tilo po le ase tato situation lawa iai. Wa afa pe review watu la iei le option e mawhai tato ona increase tato pe meni. Then ole taua le ole te tilo pe mawhai ona review every year. Te tilo pe whawhiona toi whatu nai so ole tale le fsili sabea. Yes, it is a very good habit e tau mawhai e te tilo review every year tato mo kes. Mai you know, your situation might change, you know, over time. Wa lava le fasoa ia ba manatu fo emphasis si ma volunga wa tele si ai tala fo mo le tongi your lifestyle changes a lot.
Fato I fo ia wai tau o tele la mea le na e mwhai lo na vave o na wa ai ala ngā tupe ia wa mawhai o na teu. A ua tu I titia ai tala fia tilo e lo le mo kesi. Whaaftei tele lava e mele mo le tātala noanga fo o au te loa lai whaafonga I le whaafonga le atunu o le oa le nā o lo o le whaletua ia e mele ia malana fo I ti mo lo mwhaiona fsosoni e tuai le tātou atunu. Tango e tusi le telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, wala au I ai. Ia mawa aise fsosoni I se mea te le malmala mai I mea tau fale, le whaatau watu ma le whaatau mai. Ia le foi le tātou ti mo Taralina ma le sunga ia le malu Bob le malu ia mese foi ma le tātou tasi le tangata ua wala uso o mai tele ia tangata I lan telefoni. O le sunga ia Thomas. E tau tala le quality o ngā luenga le leia tangata. Le ala amalisi vaenga tā ua lava. O se alo le tātou tunu. Le lei tele le fa Samoa le li ima mai you know the way he comes across it's the honesty and the integrity that shines through and that's what sells him to a lot of our people ko vai e au le kile ka le ka vo ya la foto lo I tu vai le fatua after you try mo le tatal longa le aso tal sia ia se me nga o po e maua mai le tato no ia sa no ia e tawalunga le tapol kala ia fa tele foi sa vea mo le nei foi ia no ia ele manatu fa sa va foi nei ia no no lo mo fai ona so soani e fa malama peni si tu o wale malu le no ia pe o le sa no anga sa vea ia lava se tulanga e fia malama mai e o lo abanoa lava le telefoni vili mai o le o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o pe emaili mai foi e mele.palamo@loanmarkets.co.nz ai ia manuia tele le nga malolonga o le nei afiafi ia tatou lo poera tuele fa o maina o le tatou paloka I Samoa I le vai aso asau ia lava ia wa le tonu o le o lo fo mo le whaatautonga. Ia tāwisia ia tū maua I au ne I toi wātu, toi sui maisisi ma le lenga au nisi fo. Tau le lei alau so. O le whaatali ma le matapua I le atanu. Ia alofa tele mo lau whionga le whaltua, whaftai mo le talanoanga, manuia tele o Faiva o toi o leia fiafi, tāwhiloa I le vāsa fau. Ia, soifua. Ia, soifua, ia. Ia le nā Samoa, whaafonga fo I le atanu, u le whaatalanoanga masani. O le polo kalame tuli au pua tangata ia la tau tupe. Ia ma tangata fo ele ini tupe ai le leio la tau credits, le leio la tau tupe maua. Ia a ua leva na mafau fau. E faise fale mo le a inga. O se taunu unga le lei, o se moe mitinga ta ua tele, o mea na tātou o mai nei, au tātou vai tua se, se tātou ma le mea nao mai e fai. Wha onga ta maiti. Ia whapea nā fau ona sa ili ia le lumana I o le whanau. Ia ale mele tua ia. O le whare ia mana tua la. O lou mauta. Ia o le whaatupu o loa le mele na. Au wafo I to se teimi e te mana ui ai se tupe o se whaalawe lave. O se teimi o e fia malanga. Ia o le ale mea o tu lai mai. Ia nalo alua tua ai le whare tupe. E te whet, e se me wha mau I lau no ngā tupe. O le whare. E fia e lua. Ia mai le lei o se I vai le faile li poti le fale ma faile le afo I le appraisal le fale ia le tā ua tele le nā vai le fale tua ia e mele o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia ale o le nā foi ia e va ai ia le uso ia Thomas ia se tasi fo io o alo le tātou tunu o lo o matua tāua tele no na sao ia I le tūlanga o le whaatinoina o ngā ruenga I pei o na iai le blueprint is built builders blueprint I le o luatasi lima valu tolu ono fa o luatasi lima valu
tolu ono farm. Whaftai atu I leo sa Thomas ia malea au au nanga foi ale Builders Blueprint New Zealand. Ole o luatasi lima valvalu tolu ono farm. Ia ona fa wau leo le fatalofa ile pa ia maulunga o tatu tunu fa mo sa manuia ne yaso wa uma fuanga sa fatino ia o fuanga lualu mamao o le nae fatino la le temile nei ia amu ia oe la to ia pa fa ua mai ale ia ngaluenga o fatino ne yaso ai tatu te o ai momoli o le to fale ile pola kalambe le o le Gagaifo o Faiva o le atunu tamam tina matutua po fea lava o le lalulangi ma le tafa o le kelope o lo whaafonga mai ai mai se fo i le atunu nei o New Zealand e si o tamale ia au mua ave ia whapea fo i le tina ia au auna le no whaalo ma le ai ngali tua le tatou le tio tasi fo ia matua fia tele i le whaunga ina o le mea lofa mai le tua whaana tua o le tatou vai o le ola lelei whatalo whailunga o le tatou api o fōlinga o le fo i wanga i mai le to tele ma le anua noa i o paanga tō tino ali a tau sevea ia po le tatou Gagaifo fo i o Faiva ia ai mai se le tano amai le aso tō nai Alan Solomona talo valava Iosefatu Lawano ia o Mataua Nonu malo le soifua manuia ia ila tamaitai Colleen Torea talo valava Esau J. Moores mai Sydney Australia ia maloli ile ngā lue peia o vātua malolo retire lau tamo o S.J. Moores malolo soifua manuia vaftaili mafuta mai Liselota Risale ia faftali le mafuta mai Triple Fambosili alo soifua manuia o lenga moe li faesea ia alo le soifua manuia faftali le mafuta mai o fai u SEPT alo le soifua faftali oi talo faisio tua fafine malo le soifua manuia so alo ia whapena fo i le uso ia aloi makuisa le tama o mafaufau ma outou umalawa a mese fo i le atali ia Harry ia malasio tātou ainga le nai Glenn Innes whai mawini mai ia le tamai tai o hana masiona tō lua ma le whanau le lo i Napier Hastings ma Napier ia ma le tō telefo i o tātou ainga lo whaafonga mai i nā asunga le li e kopo lo keni leu tele lo lo vai ia ma le whaletua ia Jackie ia ma le lafu ko keli Christina Tanamasa talo whalava watching you from Melbourne, Australia ana nafi sa tātou talanoa fo i ma whaasoa i le tūlanga au mea nei o meo kongofiki Yo tonga fiti fa polokiki o pufai o maroelengi o pufai mea nga ka o meu dirty politics e te lei ai le mea la fo e sila fia le lei ai la wali ia la fai polokiki ele lea and justice delayed is justice denied lea la o lo ola uli ia matoso le whaamsinonga matoso mata upu o le whainga palota le atunu ua mae ala na whiriwhiringa a o lea lava e tau mawhai, e tostoso i lava ina ia tuai o na whaatino, ia le wha tauto ina o sui e limas furu ma le tasi o le mauta. Ioi, o le mea monia, e ese a le mata upuna lote le vai tau le na, i le wha solonga sa iai ia meo sui fono o le mauta. Aisea, leanga ele atoa ia sui o le maota e limas fuma le tasi. Tusa fo i la pe le i whao ngā ina le se 40% activate le teimile nei. Sera o e whasei wha malmala mātu i le au vale ia la tau te tau ma whai e toso, whai mai. Tau o le tātou o e whaatino le mea na whai e sa tiu. Lana fionga i le whamasino sili o le atunu. O le mea na tupu le teimile nā. E le i atoa se whai no mera se quorum. Ioi, e le i atoa
tele whaamsinonga a o le teimile nei, ua a toa le kolama ai 5 ma le tasi, to tasi le vaenga tātou te whaatalitali iai, o le activation of the 10% for women. Lena, leo ua a toa pu whangota, o le mauta, mai le tau folo ma muri ai i le nā vai tau, i le teimina le a toa ai sui o le mauta. Sa whaatalitali i whaamsinonga, a o le mea lea ua a toa pu whangota e 5 ma le tasi. Auala, tau te whaavale aina lea tunuu. Whape e o mua e whai whaamsinonga whaato au mai i whaatau tō. Selanga, kālo whai. A misa leo ngāri i wālea le, whai mai le, porkalame lea i Sydney, Australia. Tingana whai atu e le malmalama se pa se mea tas. Lea ua whawhola atu e le a tau sa vea. Na umana o ina ia wha manino ma wha malmalama ma ta upule na. Ina ia awai ni toe koe fiki ele poke si mea. The quorum is now 51. So activation of the 10% has to wait. So the head of states, with his writ and order not to be postponed again, he has done the right thing by the Constitution and by law, is now calling and giving his order that Parliament for the 18th session of Parliament of Samoa should now sit on the 16th, which is Tuesday next week, at 9:30 a.m. in the morning for the oath and allegiance ceremony, as well as the swearing-in ceremony. Whalunga mai la sa ia malene, masiu o a kolua. Reni, o na hoala ia lea, e ngā lulue le pale mene ma whaatino tiu te le pale mene, a o e ialkanga kai fia whailanga su le sala o le mea ma uma la pisi ma ngasu lo la umai. O le whamsinonga. But Parliament is already in session and going along to do its job as it's supposed to be. You know, na la ia malmalama mai la ia le wha malmalama ina tu le a tau sa ve malmalama tu la fono malmalama tele iai dale wa ku ikingo mo valusi so e o mai le malmalama i se me tasi ona fa se ina a toa i leo mafau fau le tunu a toa. Ala le na, e te tau e o na wha sao ma wha manino mea nei o le tula fono ma le wha vai o le atunu. Ina ia manino ma malmalama, ma o malmalama ele o le opongi sa. Talu ai lato ina porkalame ia. Me o porkalame ia le sau i le whale o pi inga masatan. Wa matua I confuse ai the uncertainty. O le tala I ele ungari lea. E le malmalama I se mea. Whalongo lei mai le pai maulungo le tātu otuno. Le ala le naia le iona tā ua, le whawholo le whala matu I nātu, whamatalanga, alo ia ma le tā ua. E winga le tātu whawai, ia whapea fo ia le tātu a tūla whono, au tū. Le ala le nā, o tu le epa ma le vāenga leo lo tau ma whai, e whai ala tau sū ma ti lei mene. O e whai au tau sū. Ai le tau te tau fia ai, le whātau tonga wa umana ma lele I ai le fionga leo ma malu o le malo. Toi whātalo whatu leo fionga leo ma malu o le malo, leo fionga le tuia ana, toi ma lele I whano. Ma le toa sulau vi le lua, ia whapea fo I le fionga I le masiofo, ia whamusili. Ia, talu si alo anga le leile tua, I le afio mai, ma le tala mai o ao, ia, o se whala belave, ia, po se mafutanga fo, ma le asio a inga, ia, le o le nā fo, o se malanga wha le malo, ia, po o le tulanga fo, o se peau wha mawai o le usui o le whono, po o le tu ua fo, o le malo inisio a inga, ia, wha pena fo, ia, le asia si mai wa aifo mai, ia, o le tatalo, ina ia tawala mai le anga lelei o le tua. Ia, malona poto, malona tomai, ma le anga waa.
ali im tamai tai fo mai o le nei fo ia tunu i New Zealand nei e mawhai o na whaatino ai le siaki ina o le soifua malolo ina ma toi te liu ai le uto whaatino ia le whaatau tonga o le pale mene lona sifuru ma le valu o Samoa te aso lua o le vai aso fau ia le nala ia ua wha mala matu ia le tūranga o iai wa longo tuan le lai le sai ma le saksake o tangata mai oi ele mawhai ngā oi le mawhai ngā whai whakaukonga se longa oi whai whamsinonga le vai te mine nā o mea nā lua meo whai ngā pānota la iti le atoa se mea au le te mine nei i re toi tau su o lea wa atoa uma ia pūwhangota o le mauta ma le pāle bene o Samoa lema se fulma le tasi tangata wa uma le whaamaonia matu inatu ele komisina o whai ngā pānota. The quorum is in order and has got its number. Ma o te tau na whaatu le malo ma whaatu tō le pāle mia fōu ma lana kāpeneta. O le sai mai wa o tātou lea. Na o tātou mate matenga lava ia o lo whai. I tofi minsta, ma sui minsta. One thing for sure, ilo utal tununga. O le ua tula I lava le fionga le li pandemia. Ma o le tofi pandemia la ua I o le motutele I sa la fai. O le lava e tau whaluvasasi ia le feelinga I lo umafofau. Ona o te talitonu le tau na whapaleni ia tofinga wha minsta. A fai ua lafo I le motutele I pule ono I sa la fai ia le fionga I le pandemia. Po le tofinga pandemia I le sunga lauli al mali atoa. Ono mea lea, le lafo mai o le sui pandemia ia tumua po le motu I upolu. A leo tau whalungo longo tu lava, e pei e fōlinga mai e mafuli I le fionga I le tama itai. E ono a vea masui pandemia. Ia le fionga a mulpola, ana rosa mulio o ali. Ia ta ilo iai. Ia tātou ia na o na mate lava. Ai o le tō whā, I le whilinga, ma toho whinga le a whātino. Ia o le nā e whātino lava. E le fionga I le li pāna mia malana tō whinga. Whātasi ai manisi. O lona swatau, o ni whautua wha apitoa. Po lo ia sili fo, po lo ia fo ia le whawhaletui. Ia malana komiti whawhoi. E le gata la, ina ia whapaleni ia tofinga, I le wā o pule ono, ma I sa la whai whapea fhoi ia tū mua I upolu. A wā o lea fhoi ua toi whapopo isi minsta ma isi matanga lue ngai lua. Ua se furu bale liba I nei, ia ministries, ia po matanga lue ngai le malo. Tā ua I le nā. I le tūlanga o le whetūtū nai in terms of geographic locations and the balance of power to be shared between the two islands. Ia, e le lope o tu iai ua valu ia o le fionga I le ali I Palembia, le sunga lauri le mali atoa. O ia whatasi ai mani minsta se to fitu. Ona mawaila ia leo le lato to valu. O le motu I tūmua, o le sui Palembia. Ia, le lopo le fionga ia toi lupe. A whape ngā solo lava I le tūlanga. Ono mea matatau wai o le lato whaafale tui. The caucus. Tei whono ma le sui tei whono. Ia, le sa sui tei whono ia le awhionga ia laki, la mustele. Ia langa o le sao whanga mai le whinga panota. Ia, alo no winga la. E tau la ona sui pandemia ia le toa wha ia toi lupe. O ia la sui pandemia. Ia malana to fitu o minsta.
Ia whapena fo I sui minsta po minsta lango. E tāua I o le whapaleni I o le whainu mera lea. Ina ia e matango fie I le vavai. E le avea uma e le motele I sa la whai ia tofi minsta e se furu aena o le lima ia oporo. O tausi sila le tāua le mele na. O le whapaleni ina o meo powers malo si anga o tofi minsta ina ia paleni mo apia ia ma whapena fo I sale long o le mele lei ia pia ia ele lei fo I le motele sa la fai ia lena o se ai kia ngā leo ta oto atu wai ia le tulanga lea ina ia tau mawai fo lele se ata e fua I ai ia tofinga o minsta lau tau sila nei la iai e ele taimi au mai ei minsta wa o lesi vai ngalona lua loa o le whapaleni ina o minsta mo o I sawa I whapea fo I tumua o le tanga I loa masilisila e fili tanganga mai I anga vaa o tangata anga vaa o sui umane tasi leo mata upu o le alava e la walunga I manatu o le vaenga le ai mai sel tolu la tu le epa le ala ma funutoe fatu ai foi o le mea lea o lo o la walunga I o lato loto mo lato wanga mua e ofo pe au o le tofi pa le mia I ala uri e le I o se university a va fela na o pe teru o I o le papa o le la fausi ai le ngaruenga le tua ile lalo langi nei ele yalu fo I se a onga fo le a rabbi ne o leila wali le fa mai le a o le lei tamana e u mai a onga fo le University Jerusalem wa leva te le University Jerusalem University fo le trainee le au penkang ka mosalemi matangata fa pena matangata yuteia aina o ngai fo I namo ai ani moni ni a fo I ne kikeli o le au kelonga ma le au kusi upu a wa tangata maululunga na le au wa la fonga ma le au ngau ko wa ya mo des furu ina au mai me a ya fo ya to ya o me o des furu me ave le tu me ave kaisala ai va ko a folo pa ko era o I era o kelong ma le au kusi up ma le au la fo la la na tasi la da va e fua I ai e ale feelinga o le kabineta anga va lua tu ma le anga fanua ma le anga nu ma le tatou va tutu I o le tatou ngangana pe filianga I ai la ia le la o mo le tatou fong ftelai le fo I la o amatua fo le fong ftelai mai I le tatou a inga I le tai ia la fo le fong ftelai o le sui fong ftelai o I salafai kongi fo I ai ele tofa ele le tupu le tu le vea lau a folasa Ione Paulo ia ona tatou wolo le I tomaio o tatou sui tasi foi le vaenga o le lava I la volunga I le HIPP ratou le malilie ma le lau ino o sui fou ia o mai todos fuma le tasi fapea e vale le loa te tai se malo ma fai se malo le ini fai lunga le ini to mai le ini anga va talo fai ai fa fena fili le so o Yesu ma fa tu ai le malo le tua ile la langi nei ala le na ala yo no fa ya tu e matua matautia e matautia le tūlanga o le vaai maula, no ma le vaai whātau waa. Ma
O le vaenga fo i le nā, o sila fila, ma sila i le tua ma le tō tele o ista ngata na fuli tua atu. I le HRPP, ma fo e sea. Ova le wha maua lunga. Ova le wha sau sili. Au le ale bea lena tanga i ne i ai, le sa ili ngā malo lena whai nei. O le whi au lea le atua. Ia sāwa vali ma le loto maua lalo. Vai ia whaia mea sa ili ai le ami o tonu. Ma ia atangia i me whai. Le mawhana whana o le alofa i tangata uma o Samoa. So ia le vai maulalo. So ia le vai whatau wā. So ia le whai mea whapito. Ma le manatu na o tautou te loa. A veo ni pale mia, ma ni sui pale mia, ma ni min star, ma ni sui min star. Ma tō whinga maua lunga le malo. Ioi, al tala le nā. Au tau i loa le leile mea le atu. Au tau te whaata ngā te. O na tū loa lea oso tū i le me. Le ala le si me fai. Io le pau me me. Ma le whanga me me. Ma le a, ma le kū maa. Ma le manga e whau oi le whanga me. Talo whai. Ta ino i noe, i le ai maa o lalo. Ia le nā, whai e le tua, ia le wawenga. E tuu whaa whea ngai ai winga o tangata ma ambionga, tangata ma upu e whai o le tangata, ma sila fia e le tua, lea nganga moni o le tangata, wha maurunga. Whai mai a ia o ia. Whai mai a ia o ia. Ia. O lātou wa o lātou, o tau sila ia. E o sui tau wā. Awa makala e ri mongi ma. O i nei, ata ma mai uma. Tangata sa ngalurua i le malo. Ia o ngalia. Tangata whai wha i longa. Ia la, whai wha i longa ma maa malama ma le lei is tangata. Ai tilo i lau ting tangata. Ia nai lola ia le. Ia te naolo whai me malia sa sile. Ina alo e whai sau comedy show voilele. You don't have the audacity and you don't have the experience, oratory experience in our own language to address our people properly with the traditional honorifics of Samoa. Yeah, Nā le fia whamari malo vale solo i lea mea male mea. Ai atu I wholo I lunga. Pea la e lange la unga I meo kamiki. Fua le lo Sunday school class. Nā lo tala sa ole da. Ole sui sili a leo na pa ula na presentation I tolu ole mao te whalu mal palimene o Samoa. Anytime. All the time, it tula I foi lunga. Na upu o te miti. Ai sau lau le valea ma le. O tangata ma leo ni lumana I o tangata. Ia nare uto e ofi e tua. Ma fifi ei upu le na. Tago e toe. Wha ma fiki le lei upu le na ma. Ma kuu se mea. Ia le na. Tani elu le malu, talo fa malo le soifua manuia. Le fa mai fa tani elu ia, mai o lana mate, le leo tau watua, o le fonga talai, o le tua whai au au, alo I tafua mulipola. Lana winga la, le fa mai o le tamai tai mana o e wha o masame. Masame wa anda tele lola po balopo afa masanga le fa me ia le sunga le ya le lei mana I foi lau fonga ftalai o le te mai tai ya a le wo fa yatu ya la fo le fonga ftalai I lo utal tununga la o se fonga ftalai e malu ai le mauta sui fonga ftalai e malu ai le mauta mana ia le na va lua o le ainga le tai ya male sui o le tu malo nganga I fumonga numero mo mua le to fai ala vela ulawa fulansa
I nai manasa masafotu. Whatalo whatu sunga le pali tele, tui tō wha ma ingai walu. Ia whapea fo i le tama o peko, le tua whine ia whono, ia whapea fo i le tamai tai o tō, ia ma le tātou ainga i nai Avondale. A mwe lo manuia fo i o tō, ia mese ia le tātou uso, le fionga ia tangaloa lavi, ia masiona fo i au ainga. O mai leo la u whamtalanga i le tulanga māta ngō fie sa mori mawina i le so. Awa o leo ua tō api nei ia le ainga o le whatuatua i le atua sa mō utas. Ua tō le whale o tautai. Ma ua whape nā fo i o na fili le mafua le lei. Awa le tali ngā sua sa moa. Ia pe poto mori futi afu e tasi whapea le pāle mene mamalu o Samoa. Ele aso lua o le mai aso fau. A whaila o tō le whale o tautai. E leo toi mamau na tufi tau whao leo Samoa. I se mafua le lei o le a fili mai ai. Ma o le filinga le nā. O le amata atu nei, le vana nei, le pō, se iau o lava i le aso. Tu ina tuai alo ia. Tu si tō whinga, mai i le fionga i le li i pāle mia, i a whapea fo i le ngā luenga whau au pēr le whailau tusi o le whono. Ai maise o le whailau tusi au o le maenga whau whai o le whatuatua i le atua Samoa, uatasi. I le whailau tusi a le fionga i le au mamalu o le malo, se i o mapapai i a ao lana fionga i le tama ainga. Lana fionga i le au mamalu o le malo tui a ana. E a ona whapena lea ona tui nātu le whatinoina le whatautonga i le asolua. O te iloa la wala, le lope tātou te maua se tali i le tae ao lavanena, awa ele o mawhai ona whaalawi loa whaalawi i tele mai. Se i vanga nā ua mai a le lei. O na whaatauto ina o nei loa fo i lea. Ma nei fo i lea. O te lea mana o e tau matemati. Nā o tātou ai mwhaina tātou tau matemati. Kauma ke make akule a tau sa vea. A te loa mea o te tau matemati ai. E tele ina tau nu no tau matemati matu ina tu fo i. Le whainu mera le ao o i aino fo le whatuatua i le atua Samoa o tasi a o lo loma le palota. Wane. Sa u whai atu e o i le tolus fulu wha i le tolus fulu lima po le tolus fulu ono fo se sila la i ai. Le o tolu tasi. A wā le mea moni a e le tu e mana o mia e le sunga le lauli fia me malaisi to lua lea o iai. Ai, o le iai leisi to wha leo sui, tu to tas, na manu malo maima manuia mai le whainga panota. Te iloa o wheutonga inga o mena e whai. Negotiations, deals can be made to supply the demand. Le equation wha economist le nā. A iai le bana onga e te tau na iai se vaenga e sapalai ai le o loa e wha tumu ai ma ia talieina ai le mana onga. A whai o le mana onga o se tula whono e teu teu o umana whai mautangia. Ma wheutanga i e fo i la uli ma isi sui whaipule nei. Ya, e whai fo i ona talanoa i a fia mea malana vaenga. La to lua le awa le la ta u nei o me o sui tu te totas ya onda ya ile fa pe ele o mai i o le o lava le fa numera ai ile mana onga e fa onga ma i fa numera ya a le la fa tu wale malo o lava te ngata e fa tu ile malo ma fa i to finga le sunga ile la udi al mali toa. E lona tula i mai e avea o ia le te tai ma le pale mia o le malo tuto tasi o Samoa.
Le feeling o le na. O le mea lai fai. Negotiations and deals can be made. E lea wātua ni tofi minista, po ni sui minista, e tangata nei a wale o ni sui o le pāti whai o le fast. E ma whai o lofo i nātu isi tofinga. Mo se whate ta inga, e ma whai o na whate ta i whono, i se whono wha pāle mene, ma se komiti wha pāle mene. I la tau nei wae tele komiti wha pāle mene. Ia ma mawai ni nai alauni wha o popo, nai ponesi ioen. Aile ua ma ofa iai ia se tūlanga o se minsta po o se minsta lango lango. So you see the deals, when you're smart enough to have these negotiations around the table, you are able to come to a memorandum of understanding, and signing those deals are supposedly very, very good, healthy practice. You know, tau i o le nā mea, ala tātou wō langa leia ia tātou telefou ia, e te tau ona whaafonga iai le tunu i le tāpenanga a le tātou sui le Radio Samoa, i Sydney Ausitalia, nei te ua whapea, ua tātou le amana ia. Ia le tāua ma le malosi nā alu e whaa, mau popo ai, ma tuu whatasia a tātou tala, mai le Pasifika Samoa, New Zealand Australia, maisi atu nuu o le larulangi sumei le whaafonga. Talawhalawa mālo le soifua usi mai le whaafonga I talafou a le Radio Samoa. Ua whiriwhiria nei le ri presidente o Wharani o Emmanuel Macron, le minista o le puipuinga le atunu o Sebastian Lecornu, e whaima pāle mio le atunu, ma watu inatu i eile mata whai o le tau ma whai sa iri se marienga, e ma whai na tasi i eile pāle mene ua whewaiwai i nei, i ma whaapasia le tala whaatatau o le tupe rua a whelua ono. O le amatanga mai o le vaiaso wa whairoi ripote le CNN, o le pāle mia sa iai o François Bayrou, na tuina anela na whaamawaenga matariaina e Macron, Whai mai di poti na whaamarusia le aru ese, ai whato a iwa maasina talo na tura I mai le tofi, ma fua ona le le ma whai ona ia kiriwa ina o folanga sa whaia, ai mai se lava whatatau le tamau aingo le tunu. Au le I whatino ina le pālota le whatuatua ina I le pāle mia lea, sa ia whaeroa I le pāle mene, o le avese o ia o le a le mawai se tali o wha le tonu, o lo whea ngai ma le tunu. Mō le pāle mia fau la o whea ngai nei ma le lui tau, e tau mawhai eisa tari mō whaafitau li tau tupe le tunu, ai mai se o le tari atu le telo le mausoro te e whaia mai whaasanga I le mano. Ua whaelo mai le whale pae li pote le 9 News o le oswa inga Israelu I a kata le asa taula I taitai o le Hamas o se tūlanga le manuia, ma lo upu ia fo ia isi taitai o le larolangi a meise o le whaia o sea oso whainga I se tasi o atunu o lo o au fia le au mediators po I la tau o lo tau ma whaia se whire mu mo le vevesi I kasa. Whai mai le ripoti o ni nei tū la talo na mai a le os whainga lea na fola ai le pāre mia o Israelu o Netanyahu wa talia ina I Israelu se fuafuanga mai a Amerika e tau fia I le bevesi ma whaedoa ai o le os whainga lea na whaia wa ono vave whaamuta ai ma le taua. O ata mai le ofisa whaasara lawa le Al Jazeera o lo maua le rei le os whainga o le whale lea sa iei tonu taitai o le Hamas I Doha ma ua whaedoa I se pepa o whamatalanga mai le Hamas e le iei stasi o ana taitai na awhia I le os whainga lea se I wanga nā isi sui na whasioti ai. O katale isi atunu o lo tau mawhaia se whire mō kasa ma o lo so tai fo I ma Amerika ma Israelu ai whaapea fo I ma le Hamas. O le palemia o Nepal o KB Sharma, Oli, ua whaamawai mai lona tō whinga I le o ngā tonu le mauvevesi wa tūra I mai le atunu. Ua whairoa le BBC le whaatupla I o le ita o tangata ono le mariri o le au solo te te sa wha leo langona e te te atu I whainga le sa o I le atunu, le au te te ia sa wha tau tutu ma leo le amatanga o le vaiasa nei. Lo whairoa le BBC na susunu e tangata le whare o le palemene o le atunu I le laumua o Kathmandu, ma oso whaia fo I whale o le malo ma whale o nisi o taitai o le atunu. E to otolu isi tangata ua wha amawina, maari riu I rea sora nafi a iwa se laupango tāna sosora e se mai se whale pui I le itu isi sifo Nepal.
O sol te te ina mafuana o le whaasaina o le whaonga o le social media, le ana wa aia le tua tele o tangata na wha ilo aile le fia. O se whaaringa mai le taitai au le amia le tunu o ta wai a whai a wha wau pia sol te te nei, ma le wha leanga ina o mea, o wa wa ailoa i le wha o fia ane o le amia le tunu e wha tonu wai le tūlanga. Le la wa laa ese le palemia mai lona tauwhinga, ai le mai loa po ai o le ataitai le tunu mo le teminei. Mai tonga o le aso tolu se fulu o Novema le ua whaatulanga e whai ai fo i le palota lea malo mo le whaatatuina o sui i le palemene le tunu. O le o loo whaululu iai whai ngā palota le tunu o Peter Vuki na ia whaamaoni ane le Radio New Zealand o loo whaatari la lato ofisa mo le polo inga o le whai ngā palota mai le tupu o tupo le ono. O loo ua whaatulanga le aso valu ma le iwa o ke tupa o te tau na whaatatu wai suafa o sui tau wā ma o le palota talua ia tonga na whai le aso se fulu valu o Novema lua a whelua tasi. E se fulu fitu sui e whiriwhiria mai le palota, ma le toa iwa e whaatu mai le ai ngā tupu, a toa i eisu e 2 o le Legislative Assembly. O le temine iwa a matawhai ngā campaigns i motu umo le malo, ma o le palemia o lo iei nei, o Dr. Aisake Valu Eke, whapea fo i le sa ave mua ma palemia o sia osi sovaleni, o le ātamo mo e uma i le whai ngā palota. Ma le tana muri mai fiti, o le fuafuanga le whainga māloa fiti e whaatu se embassy po so lato ofisa i Israelu, ua sau no le pāne mio le tunu o le whai unga ua whaia i le mālo, ai le o se whai unga whale lotu. E te le whai tionga ua nga i le folfolanga le ale mālo fiti e whaatuina se ofisa le mālo i Jerusalema. O le spraile la taluai, sa whaamaunia nei e le mālo o le pāle mia City Veni Rambuka, o le ataita ia se au malanga alo ia Israelu le aso se fulfito le masina nei lava, ma ua ta ue Rambuka, o lea malanga le a whaalau tele ai nisi o mana onga o iai o fiti i lea whaai tū, e ui o loo whaaleo atu iai le fia o nisi o whaalapuputonga tū maoti, ma le tua ngai a fiti. Wai mai Rambuka, o fiti o se sui o malo o whaatasi, ai whapena foi ma Israelu, mai whaatu foi o lato o fisa i so se no fuanga lava e tadia i nai lato, ma o le whiriwhiringa ua whaia, o le whiriwhiringa le malo, ai le o se whai unga ua whaia e se ekalesia. Tala ia le video Samoa mo le nei aso, soifua. Have got it all.
Ia lena, o le sunga ia suau Felice Mikaele, tātou woa I momoli le nei oe, le tau fale le manava o ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva o Samoa le nei fo ia solulu. Ia, watu oi le wha malo, ia, ma le wha whitai I ngā luenga le lei o lo o tau whatino. Ia, a wā lava o tau ai. Ia, e wha pena fo, iona whatino ai, wha lave lave, o tātou ai ngai Samoa, o mea le lotu I nei, le mono tanga I Samoa. Pea whai o le matai. Ea le nā, matu uai mea ai I lunga le lau. Whātumu le pantry ma le fulisa. Tongi o le fale, le pensini o le tāwale, ma le mau mea la vai whai. Le moli, le tise, le vai. Ea le nā, whamalola ngā lue, e whamanatu pē I a te oe, aue ke alu, ke maangava mai alu, makanga aku se mea ale whale whainga ruenga I lau ato. Ma whau I nai o uso matua whawhine nao le au mai whaile sifi pō. O la whawhea, ona whaatino ngā ruenga I o lato, lima o le ini mea whainga ruenga, o le o sāwa wali. Ai o kalsa, o kalalenga, it is I say. E tangata wa lewa tau sanga o ngā rurua I whalewhai ngā ruenga. Ma la ko wā mi o la esu atu. O la e tumu mai o le latou whale, ma le latou whale ta wale, ma la e pipi I mai ma le ngō le kampangi o ngā ia mea. Ia leo le nāfo, ia wo whakau le whiri mā kiki fo, ile le Evan Day o le lea sa. Tu ia nā mea se, toi mai maulau ngā ruenga, la e retire wa luas fultau sanga o e ngā rue ai. Ia, le nā, malo le ngā rue, tau tai Iova, I lunga le ala tele, le toi tali watu I Mauta Malawa, ina ia saunga le mo, ia e tate oa, e momori oe, e wha aka aku a oe le awala, ma enge aku oe lunga le awala, awane I e moe, ma e tau tiri moe lunga le ala tele. Nei la vea se ta vale, a fia se tasi, ia ma tātou te le mana o mia le nātu langa. Tele vaenga tā ua sa mai tauina I le so, le vava iatu, ua e ngatu le, I le wha malo, ma le wha aftai, le fionga le sa whapito, ia fia me I le aso ana nafi, ma ia sa noa atu wai le sunga lauri al mali atoa. Ia sanga iane ai o le tai, ia mawhao Sofia, ia moe ngā luanga o le tautua, ia mai se foi le tofi pāle mia, o le a e tai nai ia le malo tuto tasi o Samoa, ese le manai o nā saunua. Manai o foi malana tau tinonga e le ai lava, ia se su, ia po se tangi fo ia lana vaenga. E le ngata I le da, I le tā o le mea awa, e le sauruanga tu le epa ma le ala ma le lato vaenga, to sfulma to fa, ale HRPP. Pe mai, e ova tu le lua se fulu a lato tangi, ia, fa popo ia I matangi se fulu mon tupu a fia me ma le sapa. E ova tu ala le tolu se fulu mon tupu. Vai I fufuanga alu mamau whaitonga fiti elea o le polokiki o lo ta alo I tangata nei. O le lātou mawhau a whai o le tele na wā o nei tangi. Masu o whainga pālota, ma whainga elea I le lātou whawhau ina o le tala o le tufa ina o le tupe, ma whaatau ina I le pālota. O ane la si e vane. It's just an hearsay and what people say and you see, but where are the recordings? Where are the hardcore evidence? Oi, ave lupa le whaamsidonga, le koe kiki uma asu e se fulu. Ioe, ona lea, a lewa maile malilenga. Ese fo I le poto le tō whaa sa iai I le fionga, I le komsina o whainga panota. Tusi ai lalo, whai malana whātolunga, momoli loa I le fionga leo malu le malo. Nā le mea lauri e na whai, ale HRPP na whai. Whaoso I tu le epa malanato vaenga le ala wa o lauri ia tino mātua lo mana o ta alo I tong fiti ia. And delaying tactics
which is a very dirty politics, but now, lele wa saukia le pulu. E atu e tau toso I tua le whaita wino le palota. Recounting continues today. Ele alo il tu la fono ma te ene il tu la fono pe tu la I tu fo I le komsino whainga palota ma whape atu. Okay? O te tula I atu la wafionga le li whamsino. O te ena. Le toi whaita wina whalua o le palota mai lona whaita wina alo ia murimuri. Ona o mafuanga nei, sa whaia ma le wha maoni le mātou ngā luenga ma le au whai ngā luenga atoa. A whai na iai ni sasi ma ni wha le tonu. That is a minor human error. And the commissioner actually admitted to that. But, Your Honorable Chief Justice, Satiu Simativa Perez, I stand before you to protect my staff and to protect the integrity of our commission and the work that we have done. Pui pui I lau au whaingaluenga, ma pui pui le mamalu. O le whaatino ina o le ngaluenga leo o ta uleanga inai I mātou. O le ofisa, o le au whai panota ma le komisina o whainga panota. Wau tō wawa ai ai Samoa. Me o tonga fiti ele pāle pulu. La, umana whai tau. O la, lisi me o le anga I ai. O le au le tau ana u le fionga le le malo. Ia po o le whaamasino foi. Whaamole e o e whai mua tangi o le panota. Whaato ao mai eila ia lea I le whai le whaatautonga. Wa le pā le pomu wa ea, na o le pomu e pā asu I mata o la wali ia. Ia mawhekalei ia, matangi ai, I mawhetangi si mo ia I lapa. Justice delayed is justice denied. And who is being denied now with your dirty delay tactics? Trying to weaponize the courts, the Department of Justice, to recount. E oa I meo palota e whase lau e wā I singi le malesi tangata. E o fo I wale oso le tangata na tūlua I le palota. Ai oso atu le tū tolu ma le tū wha. Oka e sole no ka le ofo I ngei mea. Leala wa atoa pu whangota le palemene. Mai lea iai se mafu anga ia lai ona toe whaatele ngese, ma whaatele tali, le sauninga ma malu e amatali ai, le paia inga lona sfulu ma le valu, o le malo ma le palemene o Samoa. E le nala iau whaamaru matu, a toa le lei pu whangota, 5 sefulu ma le tas, a toa le quorum, le ai masa mea tau te toi alo whanga I ai. Ioe, na paule mea lea ua whaatu lai mai, o le timetable and the time frame, uma na whaatu langa, whaatau tō, ia na whaatu a oa ilo la, ia le whaitau mata upuna, o le ave resi o le lopo o sua I ai, e watu le ngimoni mau. A conspiracy theory trying to create chaos and the uncertainty, but they lost fair and square. Matua whaia ina lava. Ile ponaivi. Ua tau paile ponaivi. Na mea na leu te whatua nei. Ai o te whamana tupea ia te utau ia ua mai nei. Ile vaenga. Ale HRPP ma le tau mawhainga e tū lei ma wha malosi au tau. Fosi le maso. Tingana le isa utangi. Le isa mea na wha le tonu. Ma tua ma mao. Le vāna e whaia ina ai le palota. Leo o toi whaile recount. O ai la tangata I e toi o mai. E au mai I e sū nei I le whaatau ina le palota. A o leo o toi whaile whaitaunga. Lona tolu tu sol whaitaunga lona tolu leo o whai.
Uma le whaitaunga mua, the preliminary counting, uma le official counting, and now the third recounting because of these people. Ia no mai lola ia le I whaamsinonga. Tūlei, ma whaamalosi, e oe ave le mata upu le whaamsinonga. Ai wātū, ia la utou sila I ai, I le mana onga le whaamsinonga. Peo na sao noa le sunga le pali tele. John taima le langi a whele. E wha I o lo utou tāpena mai la utou sū le nā ma utou morimau. Au mai uma, sworn in written affidavits. Nā le mea le nā. Morimau uma a tangata ia wa tustusia au mai iluma. Ia lima aso e whaafsota I ele tangata leo le a ave ele tautangi. Ma ave fo I ai mafuanga. Closure of evidences so that they can prepare their own countersuits or perhaps their own defense. Ia. O mai lola ia le petofia le luas fulu lea tulepa. Ale chapipi ma la tautang. Pomua le whaamsino, ma le whaamsinonga, ato I fafo. Ato I fafo. Whaalua se fulu na ato I fafo. Ai saua I tua ma le tali. Ono afe le tau o le whaamsinonga. Te le lope fia le tau o le tau loia. Ia, ma whapena fo I ona lafo sala le whaamsinonga. E ta I lua painga lona winga. E ta I lua 5 tausanga so, se fulu tausanga. E te pusi no foi mai pusi cat. No foi le fala. Pusi matati o peti. Ia, le pese vanera tamit pusi no fo. Ngo foi lungo lea wanga. Ia lena. Se fulu tausanga e te nofo ai tua. Taimele nei e te whai a tule epa whamole le ai e le ai sautangi. Te le manao e toi toso whatata tua ua lava le mawhtianga o lo a inga ma lo tō lua ma lo whanau ma lo mātou nuu. Ua lava lea whaamata ngā whaariari whapenei o ta ita I luma o tangata ma le lalolangi a toa o mai moa Samoa. Mole tu le pole tu titi e retire le lope tu titi e fa mavai ai tau ai le ua u I le belea o tau uma ia leo te whai atu iai wa le tau te mai mo tau sila mai te tau no tau whawhetai mai ia le a tau savea I loo fe so ni atu e whaaloto tele ma wha malosi au ia te o tau uma na Wafo ele mfenku kalko ke pala ai. Io, nal fa kwa ko le por lolo. E okay la ko a fe ku pe mai fa ile mera. Na o mana sa no mai tu lep. Le se tu pele chapipi, la o fa ile si ngali il ne na o tu po le mata nga o le campaign ma le mata nga o le fa I unga le fa msinonga. O le ia tatu tangata ie o mai fafo mai se tupe e tongi ei. Ia tatu fina unga le Hamilton. La Hamilton. La Hamilton le ko sa ia mai. Na o le meo le a mio fa le tonu le mea le e fafa I lunga le si fafa I lunga le si mea fafa ko lunga le si mea. Lea la tau te whaalongo le lei mai o tau sui ai la o tau tangi ia. E lua se fulu mon tupu ia le a tau sa vea o tau tala whaale uso ma le alofa ia te oe ma o mata ma mata o lau tau lua ma mata o lau whanau ma mata o tau ainga. I le meo le mata ngā leo le ato e o iai. Aua le tū le ia oe le to ina o le o to iai se malo si angama se pawa I ona lima na te whai ai se whai unga. Ua matua ma lepe ai le HRPP. Talo whai. Na whai mua le lua whelua se fulma le tasi musu e alu ese. He denied and rejected a peaceful transition of power. Musu. Ia, per mele na whai Donald Trump. E whakaikai umai. Ia.
A le saunoanga le fionga le tumaita I palemia I le asonafi. Tui natu ma le file mu. Sanga iane ai o le tai lau sunga le la uli al mali toa tau a toa lava. E le fionga I le sao whapito le suafa a toa. A wai masani ana tau le sunga lauli. But yesterday, she spelled out the full name and pronounced the full name of Lauli Alemaliatoa, the next Prime Minister of Samoa. Here it is. Tuinatu le tofi le nao le tātunu. By the day and every day that Tuleepa hasn't said a thing, it does not matter anymore, because no one is waiting for him to give permission or even authorized Lauli to become Prime Minister of Samoa. The people have already spoken. Ilai se tau fatal tali I se sauloanga mai ya Tuleepa. Pulasan talai fai. Awa foi. Wa matua mai maua I ao le taimi. Ele o toi ai se me tau le palangi fore tau le oomph. There's no oomph in it. It's gone. The power is gone. So we're not waiting for him. This is the only important word from the Prime Minister of the caretaker government expressed yesterday by Fiame, Dr. Naomi Matafa. Yele na wa wo ilo to ina le sana le se me to mafai. Ilo to ye se malusi anga. Isana upupa o sana talai fai mai. Ai o le mele tangata yai le tu le anga fa ta mali. O le matai tausi ai ngā Samoa. Sa tui matangi olo. Sa ta o le tamao le atunu. Sa ia u mia fo le tofi pare mia mo le lua se fulu mon tupu tausanga. Te tai le malo mo le fa se fulu tausanga. Ai ua matua ngau I ia mole I le to fa ma le fa utanga o. Ma le tō whālo loto, ma le utanga poto, nā te pūlea ai lona loto. Ma whape ane I luma le atua. Ia, a uli ale mali atoa, o te leto e tau whaiatu se tala. O ani wha le tonu I futia o sola, ia tātou fulitua I ai. Ai sanga iane ai o le tai. Ma ia whape nao na whamanuia le tua. Le tofi le nā. O mā nā. Wale o toi lava fo I se malosi I a tea. Ia. Ia li liwi foloa I a whantoe, ma whai a whantoe. Lau fionga whantoe le sui te tai. Le tofi le nao le te tai. Ia e sa pai mataliaina whātua ele ele. O a o le a whase e tuangaru. Mau te leto e saufoi. O le a tanu lo a wala mai I nei petes. La walu ave lo to lua ma la whanau. Mau te o e puk se mātou cruise I se waa. Ala nā loa na vili lola I le olo. Vai le waa nā le au mai Australia. Le malanga mua le waa le nā. Ave I tu le epa malana vaenga. O sion faltua ma anti Gillian ma le whanau. O e whata whau ma whati ti e le waa le nā. O wangi ave angi ukal mua kemingi se I fo I mai stui ma le ainga. Awa se mea tau whape nao na whawhiwhi ai le loto. O se mea lofa I le sunga atu le epa mo le tele o lona sao.
sa fai mo Samoa. Ai o una langona ma motu nga afa e tavu na iai. I le vāna no fuai lea. Awa a fai e ubi peo na whaoliuri tō le sunga atu lepa. O a lani mea le a mana tuai o ia e le atunu o matupulanga fai mai mo nei matai ao malua. A o le a le tala o le a o mato ina maolo matua i le ele. E o e tau ia sa kangi ma malusi felo le mere nga fai ngi. Fe mai o mako le lava vai me le fai lo. Yo. Tal saul tal na o lepa me le sea tal falava. O le sunga ya tas le tomaita ya tas tiva watching you from Canberra. People are watching from Melbourne and all around Australia. Toi manava sua tal falava. Ja, pa fo ino sia fatumiti soli cap fa so malole so fo mria fa ia fa pulai. Ja, fa per fo ia mau ma bainga mai lanto o malava tu faltato por kalame lo betuata ua. Yo e fa longo mai. E te ainga i sui fai pulai o le HRPP le tapena e ave la to su. Vili ai, emaili ai, text ai mai fai ai, ki follow por kalambe, ai te roi ki ke wala o ko pe o ki fo ala maka lele, me ale ma ke maka me ale ringa. Ya na fai rola ele ma vai nga vole na fai. That's way for I pea o se teimi e tawhai le whina ngalo papastui, ana whai ele le mawai ngale na. Ia tuna mawhata malo tau, malo toa, mali e toa, mali e tau. O le a walu o te le toe sau. A whai o te toe sau, o te sau i le au uli whalau. Ai o te le toe sau i le au uli tau. Te sa laua matua matango fio le nā, mā vaenga la tau ia. Malolo, manu malo, male malo. Vai male malo e pe upu e whai. I le malai o le toto. I le pa ia I suafa awa le malu male mambea. Masal le ali. Ta ua ia le nā. Mā vaenga tupu. E vai. Ai malo. Yo. Na lo ia le tu la fale le na vai mane malo. Ina ua mai ale tau. Ya ale mera le. Era no ata. E mali pe ata tu tilo le iai. Ele fa solonga mai o le tala fa solo pito le tatu tu no. Mai ta itai. No mai leo la utale noa. Ele sau noanga ala uso e pele pea fo I le loto. Ona ele ngata ele umio tausanga o mafuta. Mai le aonga le kolisi o Samoa. Se iau o mai I ta longa. O mai I mafutanga. E o mai I upu fai o malo. O te fa malo fo I le to fa ia olo a foa lei a taua fiti va ai. A malo le toa. A malo le taua tai. A fitai I sau noa a wha loalo. Ma o lau pule fo le nā. Ma o sila fie lau I tu malo, wai lua I tu malo na ulu fale ai le mautafono ma le pale mene o Samoa le luas fulu tau sanga ua tua I o lau tau tua. Sale aula, papena foi malei tu malo salenga. Sau no foi le sunga ia olo. Ia, ole a malo lo male manu malo. Tasi foi le nei toa manu o le mauta sa matua I fiua I tu lepa. Ia, ai,
tu lai mai lava olo se ia o ina wha pine ina. Ma o upu fo ia na whaia olo e te le songi se mea tau o se tofi o le pale mene. Nā tai oi ina i le mele tofi whaipule. What a marvelous journey by His Honorable, the Minister of Public Works for the caretaker government. Olo a foa lei ataua fiti vai. I want to take my hat off and bow in salute of your decision. Whalongolongo tu fo i male tutoa i lau whaamnianga i le sunga lauli al mali toa. O whalongolongo tu fo i malau whaasifo ma le whaato e senga ma le wha maulalo i le sunga lauli al mali toa. Ma le vaenga whaupwhai atoa sau tau vai le whangatia. Ma e manatu ai e te wha maulalo. Aoani a leu, wha mangalo, ia fo i sina i futu a ua mama loulua vāma le sunga lauli. Me ie tau o tupu, me ie tau o o mea ia e tau o tamali. La ngona i luma o le atua le wha maulalo. A e tasi lau whalongo, e atangi ai o lo o iai pēr le nganga lofa olo i le sunga lauli al mali atoa. O lo o atangi ai foi le mawhana whana o lo na lofa. Ma ofo i na atu ana wha amnianga i le sunga lauli al mali atoa. O lana wha malo si au. Ma ia whai atu sanga i ane ai o le tai i manuia lau tula i mai le tofi pāle mia o le atinu. Whaftai olo. Le ngona foi le wha maulalo. Ma le nganga whaftai ma le whanga e tia. Lea ua mai a ona sao noa. Le fionga i le sui pāle mia. Le matua ia wha mausili. The Honourable Deputy Prime Minister. La ua fionga tuala. Matua ftalai te vanga. Le matua ia wha mausili e wale aing sa mali toa. Iosefo Bonifacio. Oe au le tupu. Ioe. E masani yanga wha tupu. O le tamali i e anga i le tū wha tamali. Wha whitai i saunoa. Malo malele. E atangi ai fo i. Lou tupu anga o le tangata haoa o ina. Ma o se mea lofa whaapitoa fo i lou a inga. Ma Samoa. Whaftai lau tautua. Pei ona o whaftai atu le tautua fo i olo. Whapena fo i ona whaftai atu. I se tā whainga uo le leima se. Pei oni uso i le tele o tausanga o tā mafuta. Ma ola ane o ni tamatalavou. Ia ua ese o tātou whinga. Ma wala aunga ma le whao uina. Nā i tū o le malo ma upawhai. A oa o te tū ma longo le sāwali au mai le mauta ma le pāle mene. Ma lau o fionga i le sui pān bia. O le whainga malo tau ave a Samoa. Mōni nā i aso o totoe nei. Whawhatai lau whaata mali tuala te vanga Bonifacio. Whawhatai i lau tautua mō Samoa. Lau tautua i lau i tū malo. Silia i le tolu sa lau miliona le tupe whao popo. I to tonu o le whātau sanga sa se AI. I tupe maua le atunuu la fonga matiute. O se le koti le nā mea. Ele i whaia mua e isi tangata ie. E wheitai i a te utou. Ma le whātau sanga whātus tusa. E le whāse fulu tau sanga. Na tū la i bai ei tangata nei mea. O le whasiri la whēsa i ei nei tupe. Ai se ana le sa ili ei nei awala fau. E whātupu mai ei nei tupe.
Whaftai I lau whionga le sui palmia. Ia, tanga ia ni fōi ai o le tai. A wā, ia, o oe te tua I le waola. E anga inisi ua malolo mai. Whai isi a lātou pisnisi pe malolo retire fōi. Se teimi le leimo na I o lātou ainga. Na I o lātou teito lua. Ma whanau o whanau. Na whanau ane ta maiti. O I te tonu o le mauta whono ma le panemene. Wa mātutu ane ta maiti ma whaitai tō lua ma whanau ma lātou lava fōi whanau ma o lātou ainga. Ele ma futa ele ta mā. Na usu ane tai au I te whau le mauta whono ma le panemene. E fōi mai le pō. Ua momoe tangata. Ia fōi mai fōi. Ua kifa mai. Ia. Po ua umangi anga whangu se ongo pe valu fōi. Tā ua o taimi ua whai e le atua. Ua malo lo, manu malo mai. Ia o iai fōi isi vaenga. E anga I ai le soifuanga. Pisinis, whauau, atinae. Ia, whapena fōi ona te le ai le taimi. E whaalu ma le tinao le ainga. Ai maise grandchildren. Wa matana le iloa po ai oi. Ewa koe o papa fiti le. O grandpa le ewa mai. Oh, uncle. Lo wala au oe o le uncle le lo oe o le papa. Yeah. E mali e tātou te tani e ma mana tu ai taimi tā ua o le soifuanga. O leo a mata o na sau whamrianga. O le whamalo ba isi e tunu o le lalolangi. Sa o wawai atu ana le la. O anga I ane le ampasa o Amerika. Lea sai Samoa. O le atu ua I le uli nei I a Samoa. Ai malanga e se atu malana whailautusi ai o sona. Sana whailautusi na maua I nei. Ima maua e masion to lua I nei. I le tā ua le nā. O le fo I ane mauane I le mauta Samoa. Sa tumu ai le so I le. Fionga le li palemia malona whaletua. Ia maise le mamalu o le ainga poto. O le whātua I le atua Samoa o tasi o te wawai atu oka le tumu mai. O lo iai pēr ma tā whale ese o ainga e luas fuma le fitu. O le whātua I le atua Samoa o tasi. O lo o lato se ei mai pēr. Ma ngai le tātou ali I pāle mia fau filifilia. Tofia. Ese le matautia fo o le nganga whaftai. Mo loutou loto nu. Mo loutou loto ainga. Mo loutou walo lofa. I o tātou tei fau o filifilia. Wautou malanga atu e tu ua I mātou e whaatino le tātou ngāluenga I nei. Le ngāluenga o le tau longolongo. Le ngāruenga o le wha manino ma wha malama o au whala. Ina ia manino ai fo I le mātou le vai. Sa o le mea te palota iai. Mea tonu a lea na tu lai mai Samoa. Lea ua tua I ai whamai ua wha tau le palota. I tupe ma ua whaia ina ma malolo ai. Le ai se mea valea wha penana whaia. Umana sau noa la auli. I le ai nga wha tua. Be mindful of what you say. Be mindful of who you give money to or food or whatsoever, so that it won't be seen as a crime that you will commit against the rules, the laws and regulations of the Electoral Act of Samoa 2019. E autou tausi le tulafono. E le manau mia, le soli le tulafono. We've been there and back. And we've watched the people suffer
going through the courts. Talo whai. Ia o fia aloe, motu lau pepa. Ia, malole soifumanuia, watching you from Queensland, Australia. Talo whala uso, lui kunwaiu. Ia pole ftelenga fo I tupai, alole soifumanuia, aftai ngā luenga lelei. O le au whai ngā luenga malea I lātou I o le tickle TikTok chicken ina. Okay. Pese pongu le wa pa I le. Ia le lei. O au nese Corrine, talo whalava. O alofa lia. Mai ia lofa lia. Mai ia. O le a walu te le toe sau. Ia le nā. Fatalo fatu le uso ia feti harder. Ia whapea fo ia le tua whine ia Linda. Ma le whanau I Henderson. Ma lo le ngā rurue. Fiome has congratulated Lauli le Malia Toa for his victory and becoming the new elected Prime Minister for Samoa. Sanga iane ayo le tai. Ma ia whao Sofia moe ngā ruanga. I lautu la I mai te tai le tātunu. O le tofi le nā. O le tofi o Samoa molona malo tuto tas. Ia wha moe I le tua. Ia manuia lautu la I mai. E tau ave le tofi pa le mia o le tātou malo. Ea le nā. E le aisisi o whatalitali I se sauloanga mea tu lepa. Ai o le tangata e whai le tō whāma le whautanga. Wana si le fia le lei, ua matua ino sia o ia e tangata uma o le tunu. Se I vanga nā ia I lātou o le he ropi pi au lango. Ioe. A ua whaururi tō le tō ina. Ua whapena o mātua I male tō te le marikau. Male fia fusu o mai o kangaka. E fia fusu o mai lau I chapi pi la tō. Whet, tō ale tai. Ave ese nā uinga whapena. Alo lofa mao e fautua le to ina pe o le mea leo te fautua atu ai. Sao tau manino ma mala malama le lei le teimina la unga ai ma tu tiai le tofi. Ia fio me. The transition of power was never peaceful at that time. Fio me. Le kofi le ngale. Ioi. Ai la mako wofo I Ea ngai mai le malo. Lima se lau le kasi lafe pasenge. Ia le avu sao tu le. Kua ova kua mai lima se lau. Pasenge le ngo I nge whale anga le malo. Le au I uanga ma le pel malo. A o le ala le pata tua o nei mea. O le alofa o le tua. O le alofa o le tua. Ia toi tu uava noa ai na ia whatupu se amatanga fau Samoa. Nea leo tau sila iai. Mai ai le luafe, lua se fulu I tua atu o le nawa I tau. Sa o pese atua I lava matu I atu o te tau o le iai se suinga. Lei se fefe atu lepa. Lei se fefe le chapipi. O le langona wha maoni e te tau na tu I nātu ua lewa na wha tātā I le ala le tō wha Samoa ma le atu nuu atoa ma aila ulu I mea ni tangata. Ala fo I le nāna ia I le manatu. Ua te tau o na sui le taita inga o le atu nuu. Mai e le I to e se aila ufati o le pese. Te iau o mai ina tu lai se whainga malo fau le lua afe lua sifuru ma le tas. Se ia toi o mai foi le whinaunga. E le lua afe lua sifuru ma le lima. O lo tu malo a le atau sa vea. I whinaunga o mataupu nei ma isi au whaasa le lau ma le media ia na o umai o e muli mata malango lango ia tu lepa.
E pe o lo foi atu. E o lo ina tātou ta alo i le balai o polokiki ma upawhai o malo e momori e le tō whā ma le whautanga e le isa panga. Ta sa o le na e le isa wha bawalunga. E le isa panga. Tātou tala noa loa e wha ma ite anga vaa o le tangata ma le awala e momori ai lea tangata ma lona anga vaa ma lona to mai. Tātou te le toi ta alo loa i se mata upu o le tau whaleanga. Tātou ta alo. Let's talk about the very best of this person that you are going to represent. Anyway, you don't run him down, you don't throw him under the bus, you pick out the very best of this man or whoever. That very best quality and aspirations of that person that will be easily absorbed by the thousands of voters. Winga le leile nao le tangata e te au maia mau au malu manongi o lana tō whā, lana wha tō whāla inga o nanga waa maona to mai e te mamori ai e li liu ai ma sui langona o tangata wa umana whita iai a lea me lea wa whai wa alo lofa iai tātou woe langolango tātou woe si le tama le nā matu urunga le masala wha ia wha susulu iai le sulu ina iai loa e tangata Ioi. Tala noa loa I policies ma tala noa loa I another town. I rei sau panga I le momolinga o le wha manino ino so se another town e tā ua mo le tangata. E manu ia ai tangata. Au le another town o le lango lango o le sui lea tau vao le au e momoli. Ioi, le tala le na. Nā le mena taunu ui ai le tō whā le atunu. Le tō whā Samoa. Sui la ngona. Wha malo si au o le fefe. Wha o ngā ino lawa I a tatau. I le toi fefe, I le pule mamalu ali I me whai pule o lātu tau anau ina I soli le tula whono. Ai lea mana I ai lea I a tatau. Wa o mana ta oto. Tātou te awa ma wha malu I tula whono I te tono le tātou nuu. Ai o mai lo I lea ia te tau o le tangata. Tā ua tele langa o lo spela mai le whawai o Samoa. Le Village Whono Act. A Faiva salau iwa sfulu e iai lona limitation. Ma lona wha tapula aino le winga le tula whono. E le sopo ai le manuvale le fongatia. E le sopo ai le pule au le pule po. E le sopo ai fo le vanga tai le vanga uta. E le sopo ai fo le pule le sami a ngai le me te tau. O na ngata ai le pa umatu. Elena. Rea tātou o tā tātou pese o ia tātou tala I vai whanua. Ilenga ngana Peritania. Ina ia tātou I loa I foi. O lo tā pena au ki lani mani usila atoa. I lana whainga pānota ma lana whainga whiriwhiringa whai tū malo. Local boards and city council election. Ia ai muli mai tua. Le tātou general election. Ia po ole. Whainga pānota, lau tele fo I le atunu upeo na mai ai, le whainga pānota alo tātou atunu pele I Samoa. Ia le na, moe fia le po, ala fia, ai fia, matua le ai seisi mea, e pona tia whaafatu ulu ai le mata upu. I le tali mai o le atua, I le tātou te talo whatau anau. Maloi mata na li lingi luma o le atua. A lewa ma I le tali whāria. O tau I o tangata siri o na tala pepelo I luma o le atua. Lea na o tau ala langa nei tātou wō I tangata o lo iai le pule.
au mai le pule. A fai o ai le fai ngā malo e tūlai mai. Ia fai le nā mo i tātou. Tala nā tūle epa. Le ala le pule mauto uba nā o fai pulo le chapipi mai e lango ye. O le pati lava. Ia wala. Wane. Tau te tala pelo. Ioe, o tō musu e talia le malo na tofi e tangata ma le atua. O le mea oi ai. Le lilifa a Samoa. Atoa. O le mea fo i le nā. Oi ai le fina ngalo le atua. O tantununga nā o le atou savea. Usi mai al whaafonga i a tātou telefou i vai whanua. I le ngangana peritani. Ia mo le teipi buli. O le nei a solulu. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. In this update, a former police negotiator says police must have found something obvious at Tom Phillips' campsites that indicates he was getting outside help. The Marakopa fugitive was shot dead by police on Monday and his children are now in state care. A second campsite in dense bush has been uncovered about 200 metres from the first. Lance Burdett says police are fairly sure Phillips was getting help, so items from the campsites will be used as evidence. It's fingerprinted, it's photographed, it's everything that they can do to find out. DNA testing on every item to track down who may have been involved. A person is suffering serious injuries after a fuel tank exploded in South Auckland this afternoon. Fire and emergency were called to South Pack Trucks in Wiri around 3:15. An investigation's been launched after the death of a woman in Parapara Umu, north of Wellington last night. Police were called to Chums Road just before 10 p.m. after reports of an assault. A 31-year-old man known to the woman has been charged with assault and breach of a protection order. Insights into murderer accused Ah Gung Lee's state of mind prior to her children's deaths. The 45-year-old's on trial for the pair's 2018 murders after their bodies were found in suitcases in 2022. She's raised an insanity defence. Friends and family have given evidence at the High Court at Auckland, saying she'd been isolating after her husband's death. Her sister-in-law says Lee stopped sending her kids to school and told her she wasn't well. Her words are translated. She said she didn't have energy to kind of look after children and take care of things they have to bring to the school. Poland says it shot down Russian drones which entered its airspace during attacks on Ukraine. It marks the first time a NATO country has directly engaged Russian assets since the start of the war in 2022. That's news. In sport, Silver Ferns coach Dame Nolene Taurua has been stood down by Netball New Zealand ahead of the Tiny Jamison Trophy series starting Sunday week against South Africa. Nathan Lim reports on the shock news. Netball New Zealand deny reports the Silver Ferns have revolted and are refusing to play for New Zealand while Taurua remains in charge. NNZ Board Chair Matt Winneray has refused to confirm whether Assistant Deb Fuller has also been stood down, instead repeating that Yvette McCausland-Jury and Liana Leota will take charge for the three-match series. Winneray says they don't know how long the issues will take to be resolved. Matt Winneray wouldn't confirm when or if Taurua will return. The Black Ferns are increasingly confident they can hurt their opposition in different ways at the Rugby World Cup in the UK, with fullback Renee Holmes lauding their improved kicking game. That's sport. I'm Jodie Gill. Sole vika se kei wa u foi nga oe ngaro mai foi la kwa ma fa ku ai te nga uia kwa se ki lava se kenge o la mai ko kongu wa makango ku le kalapu se va ai po se ki ofu va ai o fa ngo ba kafe so ku ma el ska fangu ia o ma ku le pongange o mo ska kinge mas ka take away. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, kui mai fa música. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki for tonight. Oh, susu mai la ia, oh,
Ale mawala ska kinge Kasiva siva pea Faiva ilungore ea Adai brana I will keep a pole I will keep a pole Adai suma I will keep a pole I will keep a pole Adai brana I will keep a pole I will keep a pole Adai suma Baila iai Lalu kau kalau mai Pakalia koe I Sola ko koe sawai Ai awo ke paposio uso A laki lau ka mangangei E laki foi oe, e laki foi iau E laki foi iau 2 times Sole, sole, sole O solo fiesida O solo fiesiva O kui kui mai foi musika Sole, sole, sole Wa makanga lue o vai Penga mawala ska kenye O seki foi tonight Oh, eh, oh Susu mai la ia Oh, eh, oh Lulu o vai, lulu o lima Oh, eh, oh Fa sao lo kua Oh, eh, oh Pati pati popo, pati pati popo Oh, eh, oh Ale mawala ska kenge Kasiva siva pea Faiva ilungore ea Si o me foi fa penge my brother Yo so fa for se I Tuku wa fa ke I men Le manga o mia se ke le un tong Wane ka o I de menga kai Suma sau ka kolengi so mai se Baby boom bye bye Oh, eh, oh Susu mai la ia Oh, eh, oh Lulu o vai, lulu o lima Oh, eh, oh Fa sao lo kua Oh, eh, oh Pati pati popo Dance like there's no tomorrow. Sole, sole, sole O solo fiesiva O solo fiesiva O kui kui mai foi musika Sole, sole, sole Wa makanga lue o vai Awa ke popole fua alu pea oi dai Sole, sole, sole O solo fiesiva O solo fiesiva O kui kui mai foi musika Sole, sole, sole Wa makanga lue o vai Penga mawala ska kenye O seki foi tonight Si fui la iti ti sai lunga ole I fi sai lunga
Ya, fa umai fa upo e pesele na. Ya, te fa pe a fa wole lava lau fa longo mo lau siva mai lunga le awala. A o tato wo e momboli o ina ia e taunu uma le saunga le mo e lau maota ma lau lawa. A vea musika matala mali e fo ia le radio Samoa ma le ngai fo Faiva. Ale a tau sa vea mo oe e te atai. Ia mahala i o matai lunga le ala tele. O leo ua 15 minute ua te aile tu lai ono, tonu, ia, ua ta pena atu fo i le sifi po, ia, mo ngā ruenga fo nei po o folofa ia te utou, ia, ma fa pena fo i ona iai le manatu ma le tatalo, ina ia saunga le mu, ngā ruenga le nei e fiafi, a o i la tau fo i o tau nuu, ia, avatu le fa malo, ia, i la tau e ngafa, ma le ngā ruenga o lo Fatino ia so uma o le tapenanga o ngā sesenga mo le ainga me se o tō ia no fo le fale Fortino se o tō finelo Fortino Josefa e Rolini mai lato uma mo o tō uma lo whaia le nanga luenga e le va ai o na i o tātou ta māmatina mātua i mauta malawa ia ai mo se fo le kingifu le whanau ko kere lele e fiu e ke whero, e ke le malo lor, le le ia i pa ua i lo, ia angele ka mai kiki, i foresi ka mai kiki. Ai wala au mai le tau, inu wala ora matua. Se kako toast masinda i puti se inuai ia whala au. Ia, le nganga whaaftaile nā, ua momori atu e tusai fo i male saunoanga a suisi nia nei o le mauta. Pe ona iai le fionga le Saufapito, le pale mia tau ave o le malo, le fionga ia tuala te vanga, Bonifacio, le sui pale mia o le malo tau ave, o le fionga le li minstao ngā ruenga te tele a le malo, ia, le fionga ia olo, a foa le a taua fiti ma ai, fa malo ai i le pale mia filifilia o le atunu. O te ofo. I le tele o nei tangata o lo whaasanga tau pēa. I le tama malana au nanga malana tau tua. Sa tau si tupu ai. Ia le na. O le maa sa le amana ia. I le whaavae ma le pitoa i le lo. O le a le mea lo. O whai maa. Ma maa ta ua pito e lunga o le whaavae o le atunu. Ai ale anga sala le tō tele o isi la tūte. Le lango ina. Ia wakila ia. Se tasi o vaenga ta ua tele sa o puepoe maua le aso nafi o le saunoanga a le fionga le min stao tupe. O le malota ave le fionga a lau timu ia. Ue lese a fōa wa ai. Sau loa le minsta, o le matua i māua lunga lava, o le tamao a inga, o Samoa lea ua iai le taimile nei. Tupe le lei o la ua, ta oto nei, i le whaasoa le sunga le lauli a le mali atoa, malana kapeneta, o le a nga i atu e lufi le tamao a inga o le atunu. O le saunoanga le nā, a le fionga i le minstao tupe o le malota ave. E matau tia. E le ngata i le lei o le tātou tupe o lo iai ma le tamao a inga i lona mawalunga. Ai ua whapena fo i le whaatele ina o le tātou Foreign Reserve. O le tātou tupe le nā o lo ta oto i fafo. I le tātou teunga tupe o tupe maua mai fafo. E maua mai i le trade exchange rate o tupe wha momoli mai atu nuu i fafo, New Zealand, Australia, Amerika, le atu Asia o lo iai o tātou tangata, le atu Europa o lo lafo mai ei tupe, ewe so ani le tātou budget support i tausanga uma, toi titi lata i le piliona tā la, le tupe lafo mai e o tātou tangata. O na alula ia leo le exchange rate le nā, ma nofo i le tātou teo ngā tupe. E tali tolu lauti muia.
O le whainga malo manuia, le whainga malo la auli lea o le anga ia tu nei te tonu. A wafoi, na te tali tonu o le a wha wau e la auli, le tele o isi lato manu lau tisa, la lango whaatasi e whai. A o le io o le teimi e vae le whangatia. Au te whaafitai ia i lato nei. Sa mo mori lava le lato whaafitai fo i le sunga la auli ma le lava pale. O le a ni wha le tonu sa iai futia ua sola. Sa wha malu lu fo i ma wha sifo. I se tulanga sa o iai. Ai o le lato te talo wha tau anau ina ia manuia le tula i mai o lauli. Ma le isi vaenga o le fast, ma le amatanga fau o le ainga lea o iai nei. Ia, sanga iane ai o le tai. Wha malo i lau fionga. Lau te muia, e tu sai ma le ngā luenga mātanga o fie, ma lau tau tua foi, ai maise, i lau wha longo atu. E lea ia ma sesi, e whaali mai se winga, ele e lea ma se winga, loto leanga po se winga, pa a, e la lafoi ni tala, i le sunga lauli, ale mali o toa, le pale mia filifilia, na o tala lava, o le anganga whaafitai ma le lātou whaamnianga, o loro winga, o lo utali tanunga Samoa, o lo o iai pea langona maanganga, o le whaafitai, ea ma le lātou whaamalo si au, ma le lango maia i lātou nei. Lātou o lo o iai tono le mauta, le tolua le fionga le sawhapito. Ea ma i lātou ia tutu teito tas, a o lesis fulfa, e ma kua soli wefa, le nganga whaafitai le nā, whamai, le sunga i le minstau tupe. Ma walunga tele le te mau ainga o Samoa ua iai le teimi le nei. Pe a wha tusa, le wha tau sanga, e le wha se fulu tau sanga o le HRPP matu lepa. Le lei tupe maua, le lei tupe teu, te le tātou Foreign Reserve, le lei ati nae, e matautia, le tele o eita lafu, ua mai a ona tutongi, a o lo o wha ua pea. O lesi vaenga sili o na tā ua pea o na o wha ilo i le aswa nafi o le feilo inga le fionga i sa whapito. Na talo atoa i le fontanga, mo i lato uma o whaulu lunga o matanga luenga uma ale malo. Ma ia ta watu ia i lato. Le lu i tau na whailoa i ma wheto ai ma le whainga malo fau o le whaatutua i le tuasa mo o tasi i le lua awhi lua sifuru ma le tasi. Le mawhai o na ngā lulu e whaatasi. Le whainga malo fau ma i lato uma ia na ngā lulu e o CEO ma ACEO ma tangata whainga luenga uma le malo ma le pisasi. Le mawhai na ngā lulu e ma le malo fau. Aisea, o lo papano pea o lato loto. Ia tula epa e ui na wale o toi ua e tula epa le pawa. La na ave ai le ave ai a le fionga le sawhapito. Wala au uma, vaenga uma matanga ruenga ma pulenga. Sa ave iela na fautuanga i le sa. Au te matua tolo pulou ma whaftai o fo i le fionga le sawhapito mo lea ngā yo inga. E tā pena ai. Ea le au whainga luenga le malo. Lātou te talia ina le whainga malo fau o taunu mai. A le sunga lauri. Whe mai fia me. Sa au whawhitai atu mai le ta ele o lo ulfatu ma lo loto. I le whātau sanga sa o tau ave i nei le tofi se i o mai le tai au le nei. Ma o whai atu i le au whainga luenga o ma le malo. E au tau ngā lulue ma le wha maoni ma le le wha pito au. O au tau wha i unga e whai ina i au tau wha longo ma lango le whainga malo fau. Leo o te tofi mai e taita ia Samoa. What a beautiful, sweet
statement to hear. The outgoing Prime Minister of Samoa telling the Public Service Commission and all CEOs and ACEOs and all the public servants, please do your job with all honesty and integrity and help out and assist the new government that is coming in, and support the Prime Minister, the new Prime Minister, the new elected, chosen Prime Minister, the Honourable Prime Minister Lauli le Malia Toa Palota Ivao Lewatea Schmidt. O le a seisi fautuanga e sili o na mātango fieri le whaalongo. I le saunoanga ma le malenga le fionga le tumaitai paremia o le malota o wave. Lapata ia, ma whapena fo i o na tui nātu le tima inga. Ina ia solonga malu ma le mātango fie, ngā luenga o le ātau nuu la uri ma le amatanga fau o le ainga o le whatutua o le atua Samoa utasi. Ma wha wau ia ati na elelei. Le ngata fo i le nā, toa i le lango, ma tu i nātu le wha mua le fionga i le tamaitai pāle mia o le malo tausi, ia wha wau wai le polo keti o le tasi le miliona, lea ua wha ingoina nei o le project $2 million. Sau noa fo i le sunga i le valasi. Pito whanua se le sele sa avea ma minista o le malo tausi. O le matanga aluenga o le soifua malo loina. Ele o se whainga malo a se pati wha upu whai. Ioe o le pati wha upu whai wa tu wai le malo. Ai o le malo mo sa mo uma. O ai le pati na e le lango iai. O ai le pati sa e whaatua tua iai. Mali e o le eise kola. O le eise pelenga. O le ai ni tupe e ta iafe ta la. Mo ni pepea ni whaafine ma ni ta malo loa i te ia o whana nau mai. O i. O le ai ai le whaasoa mo le pepe whanau mai. Mai ai le teimi a fuafua mai ai le ngase o le tamai tai. Le ai ni pepe ni whaafine mo ai ni tupe i le mea lea. Le ai fo i mani ta malo loa. E mo ai se la kou kupe i ngi la kou pepe e mo. Le na, ai saulo ma le tala fo i lea a le sunga le valasi. Lana fautuanga na fai i le au whainga luenga le malo. Ma whaulu lunga o matanga luenga le malo. Tu le meo le fai te tala. Ma le meo le fai tala fe ave ai. Au ni tala e le moni, ma ni tala e wha leanga ai se tangata. Tu, e leo se mea le lei. Ai ia fesoasoani ina iati nae. Ma fesoasoani i minsta. Awa le tala le al sunga lauri. Le me mua le o le a whaine. O le o minsta fau. I minsta fau, ma sui minsta, i whaulu lunga o matanga luenga ese uma. Ina ia tau mai. Whaali mai i le CEO, ma le ACEO, ma le awhainga luenga. I le minsta fau o le amalanga atu. Ese ei le matanga luenga lea. Give them all the knowledge that you have. Give them the information that he needs. Fa matala le tala whaasoropito. O le matanga luenga lea e tanga lue ai. I lau minista fau. Awa lava ne tu o se wha matalanga pe. Ufi wha manungase. Wha matala uma le minista. Tiute ma matafa yo i a o tau i e whai. Male au whai ngā luenga. Get to know your new minister. Work along him. Assist him. Give him the information. Teach him. Awa yatu le minsta.
Na ia malama lama lele. Yo. Malama lama le minsta. Iti utu mamata whaioi. What are the outcomes? O ia se taunu unga le lei o ni fuafuanga alu mamao le matanga luenga. O le ale me te tau na ausia. What are the key indicators? O fa ilo ai. Ui ai se mea watangi ai. Ata o tau le lei ma se manuia o le tumalo oipo o le matanga luenga. A o ani fa ilo iai o lo o iai se mea whale tonu e te tau o na whale lei. What are the key indicators in terms of monitoring systems? O to se sila le tā ua tele le mea lea. Awa ele min style watu aile malama I mea ia alana matanga luenga. Le la o tā ua I tele le fautuanga a le fionga le sa whapito. Ma le fautuanga le fionga I le li pāle mia filifilia. Ia tō anga le minsta e wha masani I lana matanga luenga ma malama I tūte man tāwha ioi ala matanga luenga. Le ale mana ongo tangata e te tau. Ona ausia e lana matanga luenga. Ai se vaenga. O tupe te tau. Ona o iai. I le whai ungo le tausanga ma le talo le tupe. E maua mai ai se polofiti e fesosoani. I le tātou talo o le tupe. O le si vaenga le sili ona tā ua. I le whainga malo fau. Nau fionga. I le li palmia le o wawa I atu. Wa amata ona ngai I ailo sama o se amatanga fau matango fie ma le tā ua le nā. To make sure that our supporting partners, our budget supporting partners all around the world will have trust again in Samoan government and parliament. Ia toi whātupu, le whātua tuanga tele mai a tātou pāanga ia. E sao whangā mai ai se leni tausanga uma ma tausanga uma mō le tātou pāketi ma le tala whātau o le tupe. I tausanga uma. Whaale leia lo tātou vāma New Zealand, whaale leia lo tātou vāma le Pasifika. Whaale leia lo tātou vā ma Australia, ma Amerika, sao wawai atu nei. Ea wa fioane le ampasa o le malo Amerika. E wha mawai atu I le fionga I lauri le Maria Toa. A o tō e sea ai mo lo tātou atunu. Ma tautia. Le moli mawatu I whaaloa longa te tele sa whai le ampasa. Ma o le saunuanga fo I lea le ampasa o Amerika. Se I toi taliu mai. Ona te alo la ia lea la tau te whaafsanga I lungo le laulau. Ma toi tala noa ina ati na e sa mo e te tau na wha mautu ma wha le leia mo le anga I lumanai. Ma o le mea fo le nae mina mia I tātou mai I tātou paanga o le Pasifika. Mai Amerika. Mai le atu Europa. Mai malo au fatas. I oe lau sunga. I le lauli le Maria Toa ma lau fionga. I le panemia. Telefoi matanga aluenga e te tau o na matua swipi ma kilini wha le lei le teimi le nei. O I lato uma I la lango pea ma le ustai. I le fautuanga e tu I natu ma se tu ua lalo ina ia manuia matanga aluenga. Ma ausia tu langa e te tau o na mana o mia. Va ai le konkalate. Look at his employment contract. And what are the clauses there? A whai le mawhai o na ngā lulue ma le malo. I rei asi si tala e whai atu iai. Sile le konkalate. Whether a clause says that any of those partners can be and can terminate the agreement or the employment agreement, do it so. Nā le mea le na uminga loki. A whapia koe rua masinga. Ai le mawhai ana suia.
Whake alo ke minga e kongilonga lua masinga polong koru masinga. Fautuanga o le alofa lea matu. Ai sa ili le fautuanga mai lo ya sili. A wā o kon kalatena, o le atu sa vea sempini le mea o le feitaunga, le mea lea o le employment contract. Employment law. Tula fono o ngā ruenga, ma le puipuinga, o le si tangata e ong na ia le ngā ruenga, ma le tangata o lo o ngā lua le ngā ruenga. Le lau fatu, lau fautuanga le nau. Tanga ima silsila ia i la tau o lo o iai le loto vao ngata, ma le whai ngata. Tanga iane le ofisa o leo leo. Vaenga ma va ili taitasi na matanga ruenga lea. O lo o iai le to tele o alo matama whanau o tupu mai, o whale tua matausi o tua whawhine, o sawao, o lo lato ngā lulue ma puno wa i ma le wha maoni. Ai ai tangata nai te tonu. E leo se tala se se. Sila i le toi whatanga ina o le au maia. Alo ia o leo su e whapitoa mai atunu i whafo New Zealand Australia le FBI leo i tonu o Wellingtone. Sa ili le maliu o tu au. Matua su e se lau pepa fau. Fresh pair of eyes. Fresh pair of ears. Fau mata. Fau talinga. Fau le su e suenga. Wa ai wha maunga o le lipoti na tūsia e le fionga ia li o la vea wha tau malama. So ele maliu o le tama lea, leo o le māmea. Perite. Nā whawhiwhia, o le tutu whaatasi ni pulu e lua i luma le mua ulu. E iai ma le matenga i le ima mao se mea na whana mai ai. Ai whanga tutu i ai, o ai na whai i le melea. So e. Ana mafua i sea. E eini tangata i tua of anyone behind a conspiracy theory to commit murder. So e le tangata manisi sa laumanu ia i le maliu o le tamaita i professor. Professor Dr. Caroline Sivayana Gabbard. Ma le tele o isi mausoli ngā tulafono. Le forensic audit le nale. Tupe na leilo loa i le tele o tausanga ua mawai. Ia, e leo se tau i masui. A o le fautuanga, a whai na tātou o sa ili lea miotonu. Leo a mai le pawa e tangata ia i tātou. O lai sa ili lea miotonu. Wa i tangata na lua, wa susu vai malima. Wa lato wilo, ma le ala fo ili nā o lo, tau ma whai ai lava. A wā o le taime tula i mai ai le pale mia fo. Wa te tau, e le e whapeo se tau i masui, toi whai atu fo ili nātala. A o lea, su e mai o la wali i ia. E pepese ma lato, o sana ma aleluia. A o lo whaia. Le mea se ma soli tu la fono. So e mai tangata ie ai aisa. O ai olo au mai le aisa ma kuka le aisa i tonu o Samoa. A mata na whai sua suenga. Random compulsory testing, drug testing, narcotics, alcohol. A mata mai tonu al mauta whanung mal palemene. You know, test. Fai le test. Sui i la tau. O lo whaia lea mi o lea. O le nā tia. O mo solitu la whano. Au mai o le aisa i tono. Sex trafficking. People trafficking. Ia male au whai mea vā lea. Sexual offenses. Family violence.
Ale mea sa o ale mea le nā. Te ua watu le asu le nei. Sa tātou tatalo o mai ai. E mea le nā na mumusu a i stangata ina ia mālo le tamalea. Because the door will be open to bring these investigations and finding closure to all these subjects and matters. Ia ngā ia ne le tātou poloketi. Ne 2 miliona. Soifua maloloina, whaafou, whaleba I umo I tu malo, ma ave ile fo ma I nofo I o. Whaatangata, ma whaatotonga, ia le lei le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ātina o a onga mo le whanau. Nai o tātou ta māma tina mātutua, ma tutongi loa, o le nā ua uma na sau le manu lauti, le si tanga o lātou pensione. Ma lo lātou soifua maloloina. Le whanau laiti, ma le anavatau, le nā uma na taoto. Mai le teimi a fuafua ai, le soifua ma le maitanga o le tina. Se yo na whanau mai le pepe. Se yo o ina uma o na whai o na tui, ma le si foi tupe wha popo iai. Te yo o lava ina ua alu lea onga wha te tai. The preschool at 3 years old until his first day at school. At the primary school and when he turns 5. Another sum of money wa toi wha o popo atu iai. Se yo ina matua le tamaititi, maalu I le ngaluenga. Oka le mutautia. Can't wait to see all of these come to fruition and to be put into practice. La ia manuia I o tātou tangata. Le tala o le afoi, ui mangalo se leo, o le ia tau se vea, ele nei a fiafi. A ia whaamdi atu le tua I ngā luenga o tutoe, ti ute ma Faiva alo filima, ua ngā Gagaifo Samoa. Samoa I tafa o le lalolangi e fia. Samoa I Samoa. Samoa I New Zealand ma Australia. Hawaii, Amerika, le atu Europa, le atu Asia. O fea olo I ai o tātou tangata. Samoa au kilani nei, ma le whainga pālota alo, ma tama whanau o le atunu o lo o lātou whina wina no foa. O pulenga whai tu malo, the local boards and local city councils. E au tau tanga I masila sila ma ave fo I ai lau tau wha mumua I lau tau palonta. Ai tusa fo I po le Samoa. Ai te loa e whai me valea. A wale mei maua ele te me whai I lau palonta I ai. O lau pasa o nā le I atou. Ole ale aonga. Ole ale aonga ave, ai te ilo le lei, ai pio pio. Nao na maole o le tofi e mimita ai ma kalalia ku im kalia ngi o. Ai le o sao ma le leia na ngā luenga le nai whatino. Ia. Wasidi ai pa o mangi maori mangi sikanga ko le Pasifika. Ia po nisi foi palangi. Ele lei e fai mea sao. E wole fai mea whapito. Ia, tanga I masilsila I lau atunu. Ia, le tala le nā Samoa, ta mamutina mātutua, alofa te lea tu mo utou, ia mawhanawhana tō whanga le nepo, ala whaifo I whanunga le lei le asua tai au. I hanga le lei le tua. I malo longa matali ngā sua ma osi ngā taulanga I lea whiawhinei. Lei atou sa vele nei, sa yuli pistanta mālelangi, Al Harrington tūmanu vaulawea. Tātou whiloa I lea soa tai au. O tala nā e winga I amionga ma mea na whaie o tātou tangata ma. And those are the stories of our people today. Via tele nei o whiawhio le atale pese le atou sa vea, wha mawai I ate oe, ma wha manu I atu I le nei a whiawhi. Le usoe sa wia
ona ua pau o se mea ua au maua. Whaalango mai i ai lo ulu i lo utau au e te mapuai. Lofa mo le mātou tina, le urua i ali i la feitele, so alo whaapale mata o le alofa. E lo alofa i le ngor si makinga, whaapale mata o le alofa. E whaapale a i a Charlie. Ia la vea lo markangaka pe a kui lo fuwai fusu o Charlie. Lo fatu mam, tala noi la so tau ma le tātou ai ngā toa. Ai mai se foi, o le wha mawhanwhananga i le tua o le malo, i le sunga le muritalo winga ese. O se tasi o ta mao le tātou ainga, i sauni atu maso la ua, masalua fata, sa avea ma epikopo, sa avea foi, o se sosoani le Palestine o le steki, sa avea ma Palestine o le steki, sa avea foi, ma peteri yaka fa malu. I le ekalesia Yesu Keriso le opa i o asungatai. I le tātou wā rota, ua whaingoina, ma ua lawi lo ai le larulangi. O le wā rota a sauni atu. Uto whafonga le ngole mea sa o wolai. Sauni atu. A place to prepare you for your future mission. Le no whanga ave i eitangata ta pela mai ai. Sauni uni atu ai oe. Po le alavu lau misionga. Pele lei pele anga po le alavu kua ngā me a o ina. E ta pale sauni mai ai oe. I le fe au o le atua. Awa, a whai tau te iai le ngā luenga. Atangata, ua tau iai fo i le ngā luenga le atua. When you are in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Manuel tātou nuu, i saundi atu maso la ua, masalua fata, ma nunu foi, ia, ma le atu lufi, ma le tātou ainga toi, le anu ama lua. Anga le atu le tua, lope tātou te wheilua i lea mai aso, i le whātou toina o le tātou pale mia fau. E a malala kāpeneta, o le vi inga le nā, o le atua e whafoi. Pese le atu se vea e alofai mo oile nei a fiafi, ma tātou tau ma vaia i loa. Leu soe sauia, ona pau se leo moka. Maftai se Samoa, mi tele le fiafi. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo i e le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, paloi mata. Fitilo fa i solo, wa le tau ai lona loto. Leu so e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. A mu i ala salo, wa file mulo na masalo salo. Se i alofa mai, o lo uola wale mawhai. Leu so e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Mafia, was so ai le tau
la ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masamali Le ai se upu e whai mai Le uso e sauia O le vai no lea e te tau ma whaina Kapu mai e le paono Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Whaalango mai I lo utau au e te mapua Alofa, we're the Katinas, and you're listening.